Nina wikwatio kana musiaisi wa Mutongo TV na mwithukisi wa Mutongo FM watinda nesa muthenyani wa umuthi twi wa chumwa matukune thanthatu moi ni wa 10 mwaka ni wa 2024 otondo twika kila wa chumwa twikomana va kilunguni cha ikumbia siasa ugesethia twane na nesia maundu ala maendeye vande itu ya Kenya na ithionde atongo yi vamona kumwene nthi nitwese nesa kila kiende o yuyu na kila ki unenini kila vandu ni ulo wa mutalatala wa kumungudhula munini wa President Rigathi Gachagua kuma kivelani chake ta DP usinuone na nyola munene wendeye na itu eva na tongo yose ithia ni twane na nyakeu twa ki yava mesa ni tumanye maundu undu maendeye na we muziaisi ne tonenga ya mwana ukeza ithia ni wa nena sanzu ko myawoni waku ukakule mokulio yulo wa unena niya witu muthenyani wa umuthi na mawoni ontheni ngitha ndio sa otono tunoni nthini wa iseso ya kuosanya mawoni maene nthi wa katano na wa thanthatu ila yi muthenyani wa iyo Friday na Saturday ni kwithwe na iseso ya kuosanya mawoni ma ene nthi yulo wa impeachment motion yesu kuokamba ninonie kona cionthe amwe maene nthi ni methiwe makwiyumilia twakwetie mauvo kaunti situ cionthe ciokamba yulo wa mawoni asu aingi maliana na mutatalosu amwe maasia kufa dereva kufa makanga na tondo kuona kioni chagu ni kindu cha muthemba takiu na nicho twivaro sithe twakulania we musiaisia woni waku ni weva yulo wa iseso iyo onthe yende kwela me kwendekithia etha Gachagua no kuinuka president nake menukanie imwe angi mayasi aye Gachagua enuke ni wobititi ange mayasi Ruto ni wobititi mbe yange kutega Gachagua kuweta we mwenende ndisi uyona hata maundu ao onde kwa woni waku ndisi witha uyona hata na oingi kuyala me kuona ina tactic ya kwamba ku divert maundu amwe twambe kulwa ni maundu amwe ta maundu masha eno kuma NHIF ko the chief peke ndukingi kicha dan wesethia ni chola pe amwe maenende me konu ange meazia impeachment ti priority kwa oyuyu twina mathina maingi Kenya metu kumbilite na twelone ne angewasa impeachment kuma woni ne ngosa ile itatuke na yimo itano namba yote mukuve vatende vi na ndeni wa mitandao Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page yako ni Rasas kithuku Nzomo na ndeni wa mtandao wa X ni @Mutongo TV KE @Rasas kithuku na hashtag ni kumbi ya siasa vangene banati yaliani vaya namba ni ya simu kuwosa namba yesu ya simu 0799870066 wesaithia ni wa mesevu simu ni yakunesa masama simu mavika uko ne simu na withese wase wa TV kana radio ni kenda twiwa nenesa undu uvailite igombe twa vingwa tulikevo tuvose musa kwa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official subscribe ndene wa channel kitu cha YouTube gano wesaithia ni twa songa vamwe nitwa Rasas kithuku ni wa Nzomo aini mako ndene mavikie meset nikenda wesaithia ni twa nena nia na kuyu muzeizia yoveka vyo kole tulike kuombeni tukone kona na kona tuzikana ve musa kwa atakethio ikumbeni baiko samusa kwa nikwate mwatinda nesa Senator FM na mondwe PM nikwate muyasio twambie baya mwisho mheshimiwa wena mo ya muthene kuona ile mwambaza imwe mimi yake balwa karibu sana ikumbeni asante nenda ukethia musiaisi waitu na mwithukisi waitu kuma kona sio nthesia theitu ya Kenya na lama tuzize kuma ntha wa Kenya na nimakunde twethanya twi mwamba kuma yu mpaka wala tukuminukilia ikumbini ndio ya siasa nikulie andu maitu twethanya twi mwamba no kana ngethi mingi kuma kwa andu Market West umonthi twathaithila twi na mwothi wa parish Kabati parish kwa Market West na twe pomisa ni Father Muthamba na twetha na chathiki sio na twende nesa last week on the twe na kikalo cha between executive na assembly ya Kitui yes na ukondo akuthoima mundu ala twikite nija ukila tu banite quick county banite kwika na of course housekeeping na ki iseso twamina twiba sio kou nenda ukulia twenya twimamba thank you na ndikulia andu maitu
alema kwithia mainengane mawoni mo tukoma na bano nukaenda withia twatambai na twinengane mawoni maitu ti lazima tukethia twina mawoni mabwanene nati ai kumbe onande bano ne uye mundu nako nizimwane quote ila ne last weekend I was not it nasi unataka kuya na siasa no runenga no mawoni maitu na bai mundu ethia asukumira kunenga no woni plan na tuko kawaida on thirwe na asio mwe e conversation ethia tensio no gethia mambia kwaja tukatindia undu mwe kuni kulia ndo metwile kama mtu mama asanteni sana ngaida tuteithia. Alright, na ndio zuni MCA Musakwe wa ward ya Kithumula kwa Mutonga ni kuyagi tu West County ya Kitui Mheshimiwa Paul Maluki kana kivuti matuko ya tawa PM. Karibu sana. Thank you. FM. Asante Erastus. Nienda zamana ntungenge mu bya ndo bingwa mu tongo akuke kumbeni. Ela tu laba na isia bingwa manyongete ko kana yitu iba oza nguma nanga ibera nicho sumbe. Na ngeya education maitwala mewe hake kamba me Kenya menthisi anza na lange mewe hake kamba mate akamba ondena mathochi ya kumbeni twambie twi pamwe na tuitambia imwe na indi tuimina na tuyumaluka ondu tuika kila mundu nukwetha kapazania kaike na misa kwa ninye wenyu Fred mbadha nino tuika onene ya maundu motongo ina maendeo na hiyo na muthochi nyonthe kumbeni tinenga na mawoni na nekwatia nindona kwasio na kwa ningwatete mawoni masio alama nenga na wane education na ingutunga mabya kwa utitambia imwe anikwatete imina ondu timina kila mundu kapazania kaika uzuite ina muthocha muno. Thank you. Suni mutaalamu wetu wa maundu maki utete otondo otabia niwo ena utuyeka na indi niwo ni mweso utuyeka wake anetukukwata masaata eli twende DM na kwani na mubea muno kwanga inundu watu bingu ya mubea ingi twende kumbeni no mombe na ndiasya kana maundu ni methiwe maingi muno na nundu ninaona umunthi topic ni kuva dereva kuva makanga yima tatu iwona asia kuluta siendo na dereva makanga na mechanic za ingi no siendo na ndwange okuku kethia makanga ni maingi bango kethia pe ndwange meo bau ko yu dereva na makanga maijwa meo kana jukeke ka ndo dereva twaite nai nijo iboka kuva dereva kuva makanga yu yethia na ke makaniki omba yo ndini na endi na ile mwana ingi sindo abu ile ko unenge baitwike kienenge dereva tio mwese makanga amatatu ya Kenya no mwese mekanika tunatoa na ke mwese muno na thio kanika siasa ku ende ipaki imbozi ingira sio ange magotulia meiyo na ke ni wetangu la na musalia asante kazi senator account ya Makweni Dani Kitonga Manzo na ndi kitumizia kweta Manzo inge umunde na itumi kauta chambe noni wa file censure motion then wa mbunge ya Senate na nethi ya wachumono uzio keza ile no abikaba no twitha twinene ya kiu yulwa kiu cha kunethi wa file censure motion na Senator Manzo ni umukati wa tongo ala chumane gemethi we me busy muno kunene yulwa maundu amaende onde kutu ibana ke nona yetembe ndi ni wizeze ya mauvoke vukanganyo kumya statements kauta nijiki tumitwe nake ba wesaidia ni twane na sanzo na kuyumo zyaizya ete mawoni mako maete kwa wingi ondo batoneka ngila ndima soma ukone simu utume SMS namba yitu ya SMS ni free batende bidi tatu kenda imwe 5 namba yesu ni otumanimo kuve batende bi na tunamba kuambia ni kana otondo moni ndini wa mutandao wetu wa Facebook mauvo kana ulona muyumbe wa kiliombunge cha Machakos Town Dr. Victor Munyaka ni wethiwe alea wea ulona ingwe ni President William Ruto kwa hiyo netoni appointment ila ya gazeti notice ya matuko 3 mwezi wa 10 Dr. Victor Munyaka olotetwe kana anyuvitwe kutwika mwene kivila wa board ya Kenya Animal Genetic Resource Center na ndi kwa umundi umya press na azekana ene ndakwenda kuyosu
ni kumana na maundu maingi ma kiuteti hivyo vya kiuteti la yende bandi itu ya Kenya na oingi asia itino wa consultation mbingi onienda kose uya usu withiwe anengwa na indi ni uya ula enenge kwa ilungu ya miaka 3 ni President William Ruto monyaka ni mumwesi ayo mwate munene wa chama cha UDA 2022 au ngama na UDA Machakos Town indi kula sema kuyana wakana mbaile na yu onaka nitawambie kwanza mwakanengi kuibathana muno na serikali ya Kenya kwanza nondo no bawitina ona kulite president wese yani walika namba ya mukamba nesa namba ya mukamba yake kutekwa for granted wese ile yani anengwa mwana wayo undo violate na you know leile weya aingene nona mayume mawane kivathokanio mtandao ni maikwata mbau ange mayase no sio etambia si wosie ne sio ange me asia ye tio sio ende asino mauvola ngenda kunengele tutamba kwambia akatulike kumbini niendaye moko yimo twambia Senator Mbetigile naambia naku nikenda tizora mheshimiwa kivutie unene utu tuone ni aba pawitina tuneka kwiwanzekesia impeachment ngenya ishungwa ngolika na ebinda imwe wa ne kwatenga leko sia siaya tanti obetia sia ba impeachment yibo ene DP maybe no kweyetania fast forward tuke yibindani you know nitunanena aba ikumbeni lo impeachment yuni tuone yu motion ne toiwe mbungeni wakele wa chuma ki dalile na motion yesu kutoa mbungeni aingine manesi la sia kana nitonya kwitha olokutwa yumbe wakuma vake imani nondo ayumbe amwe mayumbe muno vake imani ta majority leader kemani ishungwa na alangi nimethiro musale ni wambe kutula muti DP Gachagua indi to surprise ni kwate kinose kiyekana unayo kamba ingire noni maze kino kina cha usenya kuona ula wa tebo au mete lembetani wa kamba na ti ungene moyumbe wa Kiliombunge cha Kibwezi West mheshimiwa kwa masi mwengi mutuse hiyo kulio ni senator na kwenyu nyonde no yongo mukulia nikenda wese netwa mbe siabu ndene wa onene wa umundi kwa maoni mako niki ukuona mheshimiwa mwengi no wona asa kwiwe kutoa motion ino ndene wa mbunge nene nenda kwasia kana mbai mbinge ni na leile kudikala na muswadozu na wethe anibe kwao na muyumbe utwambe mara be mwanake wewe dawa Didmas wanaku Western Kenya Barasa Didmas Barasa wakabika bandu wanandu mo kiuri jata utumie mbunge okeke wethia andu mabasa ndo Kenya nimeukia wethia andu ala maumita constituency si yakuiva ingita Mombasa matitikila nondo yunenge paka maani chakula sia kubeimo we asia akondo unenge we mwengi ndo naye kitake na nondo banaye kala mukamba to kwenda kutuma ndo na ndo make imane wethia nakene wakwate busweseo kutolonga nyechu na hicho no ni jelana na unatwaye muswada na niwezi na vumbe yange na ke Senator Mugatana nune kite muswada wa kunena nisia mituo ya munini wa musumbe na kwa wethe ajupe pata wa kwikia muswada wa kunena nisia mituo ya musumbe nundu pina gwendwe na musumbe na Gachagua no mundu munini na wasise sindu ila sikitwa baya na inguse nguzi ya tukikie ni Dr. Mulwa ulona atwa katika na moyo wa ndawa KEMSA na kendo Dr. Mulwa ni za minister Makwena no wasa wakwa lakini yu kila mokie kwilela Gachagua nacho kihelikana na ngimulwa no wezi andala mayembeza zia neti amese na samono ajo kailelo ewa no yiye ma hotel nenda kwazia brother kwa grounds isu enda atu ambo mana kitumi na ne kwatanya wasongia cha Niki mheshimiwa Mwengi na asakuru no Niki naona kitie kweza kwijumia nataka ya muso no wana ne polo twaika na ne wona yumi ana ne yumi sie kweza chama cha chap madha ukio siasa ino siasa no vauka nangi siasa sindo hili una muno kielelo ki kutunga kaukamba nundu ithia tunekala twatuma ndu na ndu make imane nudilikana be vinda imwe mheshimiwa Kalonzo naina
Rigathi Gachagua kwa mathikoni ma ciana Yes, Nyeri. na matho chomo no Nyeri na mae kwa makuna mikutano iwe the aka unike onyele tandu ama ku no siasa si tha ukitwe na isu ni kawaida ka siasa Okay. na mwana siasa saa ingio na nguma si nthuku kana kindu kio githuku ni wika na genda withie katake kondu wau ndu mutuze ni wikio take ni tukuciaica tondu nja ukikwithiwa ni toni ondu ene nthemekie ni toni ona kwake kwi na public participation ni noni ile wa wote wethe aba ikine kandi kula cia sao kunithwa ni county commissioner ne form yeye kuswa ina sirio kwera mundu no akone maboro kwa bimangi kana ka wiswa no mundu kunu kumaye na wandu nyate manai ba mana ta no uso cie kuya muranga mathangu mondala manokite mema kune mana umewe manetwa bandu kondo uyu ndene bikie bale bikie na nenge mwana wa mukamba ne wikie take no utio yuma yala mana mana ba komba ya mukamba we ba kona mathambie ni mathambie mituki withie mundu akimane ni wa mana ithete ino thuna mo tina kaona mundu atigwa na kaona mundu na twimwe ku senator nigenda ni no kwaku nondo no anene ya muno ro wa motatata losu wa kana motion yesu una file ya na speaker wa Senate Amason King censure motion ku unosi yatambia so nondo mutuse no na table ya motion kina yegetumu kimwe nina ina mubango wa kumikia nondo ni nese kumata nondo ilaya mukatane na ilasime esungiwe lakini uno nathanga yene ya mutuze ni wa bakamba ya mukamba mai okay na wewe yani manyungite muno no lazima mathambwe marana avuka kwa huyu awako naye bo thambia mai ala mutuze ona bakia mbaya mukamba. Okay, thank you. Mheshimiwa Kivuti tuovu kuya akamba me kulia makulio maingi ati no tuka ba kwa mbaya mukamba relationship ya mukamba na mbaya ke imani yendo tata mbovi kabau kwa woni wako Yes. otondo nene nawe eta kwina yumbe inge manesi la waka na no mumatonya kwitha my table that motion na quote governor wa Makueni Mheshimiwa Mutula Kilonzo Junior no nakulilie noise makers manaiba nikenda Mheshimiwa Mutuse athia table motion ino nowe kwa woni wako niki Enda kwa ziali mwengi anena haki tamumbunge musakwe kwete motion hizo mundu waitumithi chambe wa mizizia from all looks all corners ni engineered kumakala kula kwa government side ti opposition na ukethia mantho nela azimio nela ya kwaranite ni maratie kwete motion hizo menena numbers pisa kwa sawa ni numbers ti nenda sia hii ukenda ukethia manzo mara tasuo nomwe oh hey yes you told me that word makaete that motion machenda kuimpeach na president ine through nondu beila athad maile kwamba kwithia nayo yambo sign on members before even itekile kwithia no yeto mbungeni na mena those numbers no amizizia nesa wazia most of lama na sign it ni ma serikali mawarani na ma opposition ko no opposition la tumira alama embrace ila itawa broad based government azo mbona sign it azizia mwengi mutuze no amanilo chap chap ila katika Kenya Kwanza coalition nasi inaenda mundu courageous tata mwengi. Okay. Even though no ni immediately mwengi amina ku issue that statement, amina kunenga move the notice of motion. Wipe immediately. My statement. Na we kulei. Wala waisi akamba monde lazima makaya mewa ipanu. Nicho kila mana issue ya statement majaza mwengi tiwo na mwengi na baiba nunaza kana wa wipe. Wengi bana sawa. Nicho kila kana tumazo mandika mazi mwengi. Amana mundu inandikire public elo mana mwengi ti witu ni ndume nai we naziana akana keka mistake natikako we ujaza kana kaya ka buye kala kangitika kwa na kaka bwanye keneza kwasia nikako izune kule now na siata kila mtu lo naisi governor onaye ne wrong
ithia senator asia mane mambe otuma nduke imani na ake mutula governor ana metie noise makers ma kuma Mount Kenya now not unless with the mantha kura cia certain quarter na tukatia cia quarter ingi kura noise makers andu azime kura noise makers na ndaza kwe nando nozu na wetiu ni senior member official wa chama cha Wiper ku statement yo ukitha ni contradicting na ngotabie ki statement itu ni consistent mwingi anatumika panena option ya kumya omwe unengana that statement kiza wasawa nengi ithia nizi manzo hii na nizi ethia good debater munenge mwana wake na you patience ni to kozera completely nondo kana nesi yake nenda kwa siali panena ningi wona mundu acha append signature yake na nina soma wana siasoma nonaiwa on mananena yes manai prepared na for the first time in history bunge ya Kenya nozwete andu anthe kumanja wanena good mobilization and they are in yes whether better kana no better ni mobilization ibara good mobilization enda kure kindu kimwe nina waiti ne bano kichiendere up to the wire kasa bazuonda ndete pole president yendete up to the wire there in opportunity ya kuja pole vindezo ilo na address ya media au makwasi Eastern Mount Kenya East alizia kuyo azo kazi ya kuyo yake imani I mean Rift Valley yes that was the end of it presidency yumalo kazwanda thank you nitoka twende yebo asante bwana FM niwethukizia na muno senete Eva no na mundu mheshimiwa Maluke baya no kotha gwithabo na senator no kotha kuinterrupt mheshimiwa muno na mheshimiwa nda interrupt ya ku senator yu mheshimiwa inena ukaomesia akamina FM twibo ndio ikulezo aingine mekulilie no nena ni wanenwa ngewambinge sia nenwa nginya chama cha Wiper cha statement chasia mheshimiwa Mwengi tiwitu na mheshimiwa bana wewe wetakana mheshimiwa Mwengi enda naye kana ni wa Wiper ini chama cha Wiper immediately chatangaza kana oziti witu niki ukuona kwa maoni magu yuta mtaalamu niki Mwengi una table ya motion is no nisiendo itatu undu wambe ni wake mwene ta mujumbe nunenda withie ni waambatia isitwa yake ni wamanika okay yuga kulia Kenya bakube yonthe pai mundu utamwezi na kwa muteti kiugwa kwitha ni ubana wa kuongela ni witha na ubana wa kuongela yuko wake bau ni wende neza undu wa keli unena nio inaye ni mubaka wetu ni ngaliko ya Kenya kwanza yes ni mundu wa Kenya kwanza nondu umete bau na kielelo ki bau aya na yume kala nthi makula ni waile kwetwa no yukwa Kenya kwanza pe ikundi na pe ikundi kimwe cha kema pe ikundi kingi cha mwandane na pe ikundi kingi cha yumbe ona western tie ingi mono cha yumbe anu lakini mate ingi na pe kingi cha likile cha independence cha ndu kitazimia zimiono ya mwezi pe kingi cha independence kita cha UDA lakini cha independence yule maneka lenthi makula ni motion ino yetu no kimani yukima nundu mainesi yutika twa motion ino na ndu maitu maibanga kutetea deputy president nundu umete kuokitu ula utwaye no twa nakupuwa muno ewa kimani okay na kwa twambe watho kia wilio aya maizia baya mwandani makula ni tunenge mundu wa mwandani maasia nitukwete kithoko na kinene katikati wa andu ma mwandani na makimani twanenga mundu wa mwandani aete motion ino ya mundu wa kimani na tetho teikulwa na teno zumbi nijete na mozumbi yute betanga munini wake na nijete na wozumbi na ete na imana atukwatie goko twameze muzumbi yute ithio mogitengera ni mama atukwete goko maasia ye undu zundu thawe sawa lakini nundu waile kwetwe ni mundu wiba kwa Kenya kwanza yikundi zile ziamba kwiwote na kiyeje independence maasia onacho kiwote nundu tiki kundi cha Kenya kwanza pase
yuni bomba naisie temanthe kikundi kila kiini cha Kenya Kwanza na kikundi kila kiini cha Kenya Kwanza kinaone kina yumbele kina twikie ne maendeleo cha kwethe yake na yumbele ni cha Kenya Kwanza na maasisi sababu ya mesa kikundi hicho nicho kina qualify kuweta motion is mesa cha twika ni lazima demanda mundu okay na makula ni mwengi wa mutuse na kale ulawa ile kuweta no mwengi wa mutuse atwika niwe kabanga no na wena maso mautete yanga kiu na oka na table motion undu wa katatu panai kikundi cha Azimio Azimio no yete muswada osu ayi ndinayetekela kuwete muswada osu nundu metwika ni wa broad based ona meka katika broad based nundu metwika mokiyeyo na mabikeyo ni mambe yendo kuwa munini wa muzumbe ne kana makwate benefit pau mene meambia ku interpret wanai aya na metuke muno ki mapeke nduki makikala kikala ki inena kelebinda wiwo ki majana na metuke ona ingi inezo betuka no kegeza kwazi ki makikila zijosa kone mweke yazi ai idinga ne yikwete otuzumbo yuko ni manene neza ilo kwero nengale kwezu ya Azimio ki magiambia kuneno immediately jambe kwazi idinga ne yambe yotuzumbo engi nenda kama avoid ke na imethia kama avoid kenene kewe anika kama avoid kenene ju unduzuma tungia ne wonde mona mundu lo naika bana mwengi wa mutuse na ne wa muswada aete na aete na sindu izo ndasi achiviwa we petu sa mundu kundo kudoro nasi yawe tu mheshimiwa senator iweta twa kusisia hii no tronzio no zikanetwa na kuonzia uhusiano wa mukamba na actually muri bongo ya Toka FM ino azongea kuliambe izuendete yake ile yuko uwe kanetile baudi matona kudho manazi aje ki na katithi bau kana na poti changia lakini bauni kwatia woni wako wili huu ndio mtaalamu tuni chone no analyze neza ta mtaalamu senator tuyoza lavu FM mwatila relationship ya mukamba na Muikuyu netone of late mheshimiwa Kalonzo you party leader onaku mwitambuka thini wa ilembeta ya Kimani ya muthia nenda tunoni mheshimiwa Kalonzo na Gachagua vaya kalikosia kieni ibinda ya elamisa ya mathiko ilasi yana vaya ndarasha na twewa oneni wa mheshimiwa Kalonzo no neni wa Gachagua na nimeletwa maineno ibinda inge makometeni kwa tini Juja pa Kiambu na Gachagua nginyara be Kalonzo akamba na Muikuyu ndize twaniwe ba twayana na mabakube muno ndize twaniwe ba na no wano kange wa yagema akamba matungiwe esabuni yutuoka yulo wakicha impeachment niki mukuona mheshimiwa Mwengi twakutumika kisiasa kwenda kwananga unana usu muweta wambaye ya mukamba na mbaye ya Muikuyu nondo muno inyuma chama cha Wiper na mwithukizia mweona mheshimiwa Mwengi egiro tumika kubalani mbaye ya mukamba na muno kwananga unana wa akamba na Muikuyu ngana sekana mbele tunaseizi mabangu alama ku na alama ebo mangema tunethe yeba ibandu akamba ma humwa yakiti ogumo kimunuka kuwa kamba ni mangema chagele nasie uhusiano wa mukamba na mundu wa Kimani wendetwo ithenia serikali muno na niguo umisie Gachagua endo na mathina monthe winamo na ndicho kanasie Mwengi mbe anyirwe ni Azimio na ndatika ya mwiso ithe twagwithindwe candidate witu wa Wiper na support Mwengi na ila kula sia kuniwe Azimio nayo yaina mbunge inge ibitukitie Kenya Kwanza na yumbe muonza lakini uma ingi masuka matho wa makilanilia ne binda uni na Mwengi wa thamie kwa nibeto na Azimio na ila ona umbilile ta mukamba andu ingi twasizia social media na ko wethe amekulia mundu wa Wiper atona kutuka niwe ukwenda muswada hata wethe niki uthatiano kwa una itomia statement kwa nduketa tasia Mwengi tibu itu ni watologile abia ula mwana mau ati mwana kimama ni waendie lakini agenza kwenda kuka itetu muthenia nene asioka kwa nutrina thina na akamba ithi akamba ciana cionthe ni citu ona ila nthuku tekeza voice ube yuko ndo wau twaeka ketake na athi ananga uhusiano witu anangia hata senator yaani kupiki kayu mbai ya mukamba no yothe kuona itwae Muikuyu githinzi yone batia Kenya Kwanza serikali
Undu efe mwana la izioneza. Zaza la kale ngenda ligile na tangaza na mutua na Kalebu. Maiko na kula na Ruto na tiandu ma Ruto. Watuto ole na mama tole. Kwa wanga kala kibeti kesia idea. No mbaga bambe ukala mate maito. Kwa ati maito mwengi te wito. Uzuri kwa kweli. Tiwa chama cha Wiper, tiwa upinzani ni wa serikali. Kwa tunaitweka na nundu ukasebeka ukanaenda kuthuka. Wewe ano bakate kaseubia ingi kwa kwamba kuona nyai tweke wendea tweke endea umunini mathina mothe ma Kenya mayetetwo ni munene mwene ko upa ya haja athini andu angi na kenda thini ano gwo baendete na kwina maundu ala matonda kwikika kwina maundu matonda kwikika yingi omwengi ndo mama na yendete finance bill mamikathie muno na mene shungwa na katimo kau na wethe makathia musumbi ona he makosa pandu ba mwe musumbi we muthei ngwa nisuye tubindwe mwacho wethe ama musukubete ndareka mwanzo jensi yabika yatia yanangania mbunge masembwa kusembwa na president yewai muswade kia sahi wakatatu kenda naku na kendo mandene ya Kenya na kondo una ke amecha ungua mbasi matina ngwa monde uno gwo kuilie yu kanisa nenenie kulondo ikoniwe niziona nisie nzaluo na mokalenjini ne mama konie kashakwenuke kula ina mboko ngidenge diweta yukela kibo sai nangina maoni ma mwene ndi ko ina mbao talo na mathango aziko matalika wacha wa mwene ndi ulowo itikelile kabala kala konekie ke support ingathia nuke kega mukalenjini na nzaluo pate bange wacha we Kenya yombe na sino andu anini ndilange yombe ne leile yuko ndo president na makanisa ni maleile ba kundwa nenge na ndiboya amboya amweyi utuweke mavitu maitu na kenda na itu tuweke wa maitu yue etuke kai wa kashakwa ndeni bizanda babe mundu mbete sie ndo ndo bana je mavete yue kashakwa ta member wa maboko ni waije wala wa ndio kule kashakwa ntejo wa baya ati kaomboewe kashakwa mwiye na wa Kalonzo na kwa Kalonzo na ngine kashakwa ni wezi munene wake niwe waije kuomboe kunda ndai okita munene wake nitunene hapo senator kondo uyu nike kalile uke kalile okay yu muzumbe ngeno to nakasia kwa public participation muswa dozu umwe ala yumbe nge ungua mbasi nituoka nondo vunena makuli okauta yulua a member ma Kenya Kwanza kutwa some bills ndene wa mbunge na indi president ayuka ainena kindu kivathukanio cha kwenda kuoneka nde ndakwetemba kila masenators nondo mono masenators Cherargei aitwa muswada wa ayenda utwa muswada uyo wa kuangala miaka kinya monza na indi unongi wa mongatana wa makanisa nituoka ba mheshimiwa Kivuti yes twevo kwa relationship no kuona undo ni wethukize senator nesa na muno andu ingi machama cha Wiper na akamba nondo nyene methukiise akamba ingi kwisila mitandao ni ngona mainena measia mheshimiwa mwingi aneki otumika na kwana ngonana nondo unana measia wamba ya mukamba na mwekweyo ni wambie kwiyakane yani ni wambie kukila na no sobangie na yu serikali ya sise yethia nikenda anange relationship ino ya mheshimiwa Kalonzo nondo eoneka ni wambie kwikinia muno yakati tumemukamba nikenda the whole country ione akamba nimo meotumika kunya kumina mundu wake imani nikenda relationship isithele kwa woni waku nukuona kana mheshimiwa mwengi kutable that emotion ni kwananga any relationship with the gamer community muno yakwe ekana sie uketa ndiye MCA umundi ni maandana na nene maenda out kwa kweli especially ame baulu taruto ndenda maenda out kwa kweli aza ruto ndenda na munene wa manzo ni withugizia aike ngwa na manzo muno no kithia elika imani ate nenda kuro yali na tuwe kulanye bata kamba iyo kiki kitwa ngema manzo kuinisisti akamba me katika ngema na ngema ira ni gikuyu
Embu Koti Mathangwala original. Association bikisi Soma Mathangwala original. Kikuyu Embu Mbere Aiva no Mbere na ndo kuyale hii ni narrative mambio create oyu nekulie onatwasie tuithire twi katika kemezu na tukikulia hii kumela dunia yombiwe ingema yarezi mukambata twithire namo na maira twira na muthoniwa na mwezo koma na obizine bandu mwetho kuma urigwa kwita kamwikamba yu akamaketha magikenga nundu akanoshe nikangilia monza Kalonzo woziwe kibagia zimba ni Raila ndio atwika twaye ndu uzino ukengani ndo kuyali oina neno rojo mukamba balo tusiaise no do that notion katika that impeachment na sign itwe ni ambunge Maneli na miongo kenda nemwe ambunge azwe Maneli miongo kenda nemwe mwengi tiyo mukamba na sign iteweka twina kambe 10 ambunge mazakwiro nano mana sign itekiu nani ngora lamo tena mwengi mutuze sawa sawa tuke ba Machakos twamenya na baatu ile Machakos town to the Mavoko to the Kangundo Masinga to the Mazinga Yata to Ibayata na Yata na Mavoko ni ma wiper sawa sawa to the Kitui tuna Kitui East tuna Mwingi West ya mundu wa wiper na tuna Kitui South azuna mbunge 10 you together tukiasumwe mwengi no mukamba na zainde tu twithia twi muzuzi mana azuna andu mena ilego sio andu izombea no andu mawe pa marizo ni amemoga katika okamba far from it waipa ina ambunge miongo 5 ambunge nana mana zainite in support of that na part leader no aishwe position ya chama nituwoka bo sawa sawa nongo ndo kuyale kichende ayunana wende wa kimani yes pati unana wivo na megito manage part leader wa manzo nikenda one ena support izu ni ukule yes nikitona bya tujazi twenda ndu ya kimani na tuikwenda ya mwandani kanetha ukwenda twika president endo twika president wa mukamba na kimani no you ilo ne wiona la manalea mundu manzo asia no central no Rift Valley na Nyanza manalele even coast alama kwa asia mtu meonda kenuke no amna kamba na magimane usini ngo kweli no that let's with gesi ya media tofauti na tume ya social media zile tofauti majority ma Kenyans nundu kwa mwete news ya central no jona maingi majaza tu ikwenda kenuka mende no tete mundu wo na mwa manzo meke ngama itu vaake imane bena wikwate utebo ndabyale nanyena wejete barona asia unana naonye DP Gachagua ambia kumaluka na outbursts yake na okay automatically kana ne of ambitious na no kuja kibela cha Musumbi okay oyu oiminia ile dominia no kuja kibela cha Musumbi tukite kura sia 2022 DP aize kura sia akamba zero no twa mundu bana i clip no mo play na mo ka replay maize no kura 1.5 million asiyetwa amundu bana akamba ma point wana president ma mina ndo mo kitha ngizigivina na iba no masaku herenje kitwi aizi anaweza kona kuzana na president nundu wa akamba mena ete kura mbingi na mende kwa kwa serikali sasa serikali ni ya shares now ituge vai when ukitokulia ase ubiendi you azobiendi with mukamba no amu defend uru mwene magi meli gat 20 coalition ya 2013 lo ya G7 again na mali kana Ruto me katika ilo na soma yukila Kalonzo ya twiki uhuru akulia Kalonzo na akamba maana shirafu sisi ya mali azino manda unge mundu president akamba andwa mabage imani naye bara na itu menda tumatereze kau ramina kau Gachagua akija na Gachagua ja president makakunia wo mwingi Kalonzo witu aitiwa wa matari. Thank you mheshimiwa. Bwana FM onana uyu akamba ingi ni matoye mheshimiwa mwengi ngelanione na mamwamba umwene senyata manzo na alangi muno ala memorengo no chama chawe mheshimiwa banu waweta na niwo ni MPC 10 kuma vile mbetani wakamba na wakamba for the record na for your information nikana museisia twina yumbe 22
Kitui twina nana Masako twina nana na Makueni twina thanthatu na out of 22 10 ni maise sawa sawa na meki ya sahi niki mheshimiwa Mwengi ukuoneka ta ukwana ngaonana wa kamba na Ikuyu Erastus ugo Mwengi de kwananga ndo ya kamba na Ikuyu ukeka masabu isabu yuweka meongwele na ile na 10 makuna kale kweno enge nendo kuya kwa kila tuita percentage izu ni 40% zini ba mono sini ni bio ni 40% kwanza sidenge 50% sidenge nusu azuni makunie maase moni makwete kwoko kila Mwengi mutuze otwai uzuni ndo wambe undu wakele alokona mate na kuna alokona mate na kuna matumie mata kuna muno makwete matumie mata kia zai nundu ni manethukishe mutongo iwo wa Wiper nendo kutapia ketha mutongo wa Wiper nuna akilile ki akajende nena again you will be surprised na yulwe kumi metha manakuniye muswana uso metha mawigire zai akamba okay you kila kiboneka na mutongo wa Wiper nuna nene te mwambe yone akasia ne tukwete tena kimane na tikwenda kibuwa muno yuko undu wambe andazu me athasie mate atavye kindu nendo kutapisha minimum monza out of 10 mailo kwata muswala uzuko akamba na nendo kutavya kitu nendo kutavya ugo wago pe katuluke ke kweto tuma kama kwa manuzu ke kuoneka kakweto tuma katikati wa mheshimiwa Kalonzo na Kiimani na nenda ukutapia ugo mondula we Erastus na kamba maitu katuluka utikago na nenda ukutapia kitumi ngilile na 13 mabaka ngilile na 17 twaina Kiima na Mwanda Meosumbeni mukamba atethekete na mukamba engele kwenu engi mukamba atethekete na usumbi usu ngilile na 17 ngilile na meongole na ile twaina Kiimani na Mwanda ni Meosumbeni mukamba engele kwenu mukamba atethekete na yute unena ba yute iliende ba twenda Mwanda na Kiimani Meosumbeni na ila maneka lilende maane cabinet mukamba na kwati cabinet yandu bayana ele na bazi yoko minus 1 yutu ile ba umuthi na yutu ile ba no mukamba na cabinet uma ne okay makina cabinet menata kina cabinet nana mukamba kala ndhiwo wawo eta mutwe nzama nukuona mendo nundu ketha mendo one against nana umwe against nana nendo ndabika nezu nendo na kunenga ngukunana na kuinengemwe undabika nendo na ugo wago nenda kuotapia paindu yawe thipa winesa kwitha thipo nundu kethe wa thipo titha timiene wene wisi peke ndukimwe Yesu na wetie Mathayo monza musitale we 16 anaise wenda kumana meko mamu no wendo mana ngo ya mu sisi meko make na yu ona ndu nidie pandu nidie na wena kesomo kinge ethiwa munini wa Musumbi anailie mesa nile na waivela isusi ya cabinet na azia yake uba chambe no dile la kinge jake na jaga tu jake na jaga na jake mubaka jana na jake na ni wenenesa kwicheni mukamba nenge tuke munande kwazi ati kija monza koilela baba mukamba pamona kija na mukamba misite tu nacho kiimesia ndatu nenda ukulia ugo wawe tikekala ndete analyze ndu yo ndu ni Yesu na ugo wawe nenda ukutapia yu ekati teine na kisebene muno teina ndu inambo kwata niti kuona no lakini nugwetekela ni nambi pendo inambi kuoneka nenda ukutapia kila kibo tuisizia indambo kasi ya mheshimiwa Kalonzo Kiimani kukwateania kwa sababu kutetea Gachagua nenda ukutapia mundu Erastus maindu nwezi niki nenda ukutapia kitumi ethiwa kethiwa bendo na utabizie ba kethiwa bendo ura ni wona utabizie mheshimiwa senator undu senator munava na meyati etha uwo wago Kiimani kwete mheshimiwa Kalonzo tienda kuona ayumbe anube maseneta anube na mangavana anube
maitho cha mheshimiwa Kalonzo na makamumba ni cia umbana na makamwea andu ana alama atuza kuye na yute ndo nene na manundu nandu maitu matwike andu mako lakini thete inaweza kuonu bado nipatie ile ndu ya utuma ikita kwithe wapende twamwe tumia Twitter perceived na nenda ugotabia ona mundu lo kutuma ndu mundu lo kwenda utuma ndu na mheshimiwa Kalonzo ona ti munini wa Muzumbe na ti ayumbe azwa zakwe yu mundu lo kwete kuonya Kalonzo kana no ba umekindu ba yake imani nikioni Waitito na andu meo bwangia nini lakini uwo wago kikundi kila kinene kila nicho cha aheshimiwa alaza kuwe undu ana yaheshimiwa aza kuwe na mheshimiwa Manzo ila Muzumbe wa ikuo unaima kuwene nuwokie umba none niki nundu ni mheshimiwa moza kuwe ona Muzumbe yundu lea yuka pa nundu ni metho mandu mama kuwene mheshimiwa Kivuti bagetha umba noko ahile kumela bo nundu mheshimiwa moza kuwe na nundu metho mandu mama kwake we mina yupa yake imani nenda okutabia pa indo inamba kwethe wathipo na tikama na titono na nyene ni wale indicator ya ndu yiba na indicator ya ndu yiba ndu mundu lo kwetwa Erastus ni umba no ni usu kukethia wa ayumbe na MCA na mangava na maseneta asakue ithwa andu ala tukona na ala mata kwa atakula nenda okutabia banesa ona yute ile ba bado tina ndu yike imani. Thank you. Senator omonde amwethukite neza. Omonde neza FM sisi yasa. Ala. Sio na banini. Inde hata nenga na sisi yake. Kwani ndo iko ni na bezi ndo no munde ngai nene binda yukite. Utabyati ayumbe azu FM unuweta. Azumo ndo no talanya. Na maseneta nabe umba nonge na kono na ndo make imani umunde we ayumbe ingi bono maseneta ingi bono. Ngutabia pati umwe ukashoka kibila tena na ngutabia endope mundu wa kiimani wikite sahi ngashakwa enuke ndaka akina koloni betwe ina 2027 na enda dukuka kuna kula ya kwenu chakashakwa ndaka akina kulawa mibiwe ta mundu ake ndo dabiju angoja ngoro zunga kila wetwa ndo zunga kila wetwa kimani teina ndu nundu teina ndu na yumbe kutabia patingwa muyumbe kuku mweza utuma ndo na yumbe menukete kwa na aye tutumeta ndo na by the way ngone mwana yaza na yaza ni wandilite yandu lakini yuko ndo kimani nyanya neze lakini tena kuwa kambango na munene lozu na yumu kamba ilapu kwamba kwebuthia na kwamba kwemonda nipo utakaumilila na biblia ya Asia ona ndoto cia wisi Asia wekila wesira cia nuwecho wesilia wenja ukagwa wenja wesilia we muthino uko novi Erastus aya sena wa mina uko ndo kimani wetekeleka nole ningwenda kwekela no vanini na FM tena amba ukwatithia vyo lakini laka vyo kaumililwe vyo kwa gashakwa na ndio ndo ya nenda utabia wetekeleka nole ukamboka thiati mukamba agemba kimwana kiimani na magemba kimwana mbaloya. Thank you. Namba ila ingi ituka. Ruto agemba na Raila memeana na Raila akamuruka. Ningenda tuwe kwa FM mheshimiwa Kivuti. Ndateka yemona nusu. Nenda ku challenge Manzo senator. Tumunenge ndaya muno. Ila analyst wanenga na opinion yake. Amala maingi nimetikala na Manzo muno. Na usiwono ndo anene to kweli Manzo ndekwenda kuwa kiu na yu uno ndakuna siasa uzindendwa tulia senator FM ndakuna siasa FM na analyst na nakura jale na Manzo nendo kigame mutwene kano ila ukuthina andu ayumbe asakuwe senator musakuwe MP musakuwe peke ndukito mobilization na nakura jale ni maenda kiimani mageka mpumbano lakini bizila zioka siethe ya mathi sokoni karatina bala bende na soko yende tena kana ma stage bala ngali ziombanite anu marano mbano nandu peke ndukito ku mobilize whether bunge ane mekwenuka kana mayinuka mena afuasi mo ya mama education lakini idhia no lakini idhia Manzo na timu yo ya Wiper mazi mekwenda support ya bunge azu na MC azu ngawa nazi azu monde maka kwa mana la mebi azokoni na majaza mena kema na kibo mubea FM peke no enda wet nenda ongelati nenda utunga ngabwiti na wa ngilile na 13
ethwa nundu tetua aba Kenya Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ebinda yuno wae munini wa Musumbi na wethe ni munini wa Musumbi wa Kiimani wenda kuongelela enda kuongelela ni munini wa Musumbi wa Kiimani inject na wethe pe uneni ukwasia nikeke data yu nikikachamene ndune lele kile no zitu azia utakamba nye ukaka ngotapie nye niwe zineza na mheshimiwa ni munana wakwa nanye ndi matapasi ungi matulango ni matapasi unekana kula maile kutungia matungie nundu chama kitu cha Wiper no chama cha kamba na tunena abandi kana kamba bandeneza nanye ndikwenda tizike chongo kithanga thini kana tithite binge thumba yambi kuna sherehe tia senators indie na iteke yeke baba mubuko na cho kiibo nenda tukunene peupe piu etha kima kibo twasi kibo netha kibo tayase kibo na kibo na tukimanthe kwa ugo munini wa Musumbi Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ngilile na monza twazingilile na ngilile na 13 ai munini wa Musumbi wa Kima na twasi apate ngwene kelele kete na nikaunje neza kwekiwata wene wese ila kwa keje kwa mubango wa ubanga usumbi ne utabia neza ula wezi otwika Musumbi ndaibaza na Mheshimiwa Kalonzo ona Mheshimiwa Manzo ni wizi bala manene ya yu mbumba no yusi ya rumune ona Mheshimiwa ula wezi otwika Musumbi ula ni uhuru bala manene ya na ruto ebo na Kalonzo aibo maibo mayanu nela make yo nena uhuru ne waiye Kalonzo te na aje ne dina ruto na maende ya na makwa tu sipi na Kibaki ulawa the marehemu Kibaki may my Lord rest him in peace nda kwa Kalonzo kwa kasi ate mukambo mwenzetu athoni maitu anana maitu ni mongwenda mama support na mazenge kintu kya wetwa ni mheshimiwa kito wa mobilization mai mobilize andu mo mai me ati akamba nundu nendu usitu tema kwati koko nendo mutapye nesa nye ningwenda withi etwa neno nesa na ndaya pyu uwo wawo ningwitikela peka samo passive nyine keta passive peka samo kabwa ata katuluka bwa ata ke kuoneka indi ni utapizia ba rastas ina nendo twe Mheshimiwa Manzo nendo twe Wiper kana katuluka uka hivyo nundu ona kekima nikikwenda kikwata mundu wauke kwata kwoko na mwiga ata chailo kwa ukabati tembe imwe nga ukwata kwoko lakini ebinda ya thenge yake ukuli ati nyeka unena milioni 5 na mbesa hii na guwe wena chao uimwe ndina kula bakume milioni umona maana na sio mbesa si basi uko na campaign uimkule campaign ya kuna mbesa yana uimwe campaign kuna na bilioni 50 ai kuna iwe tangusula nendo kutebya neza no boke makikuya aitha no sula yutu nengelo uzendi tifuro ndio mundu yitu na wathete lo kutwatia na wa mani utwatia ona no umbe na ko ugo wawo mina nyeta analyst tinesa utuma ndo na kema bandu bathiele seneza nenda to the next level no hapana batuma bataba zungia to next level ngeke wazungia wewe unazungia ngeke ngwatandaneza wewe chao the seconds nenda kuya mukamba nditikelana na kauka namba nini mukamba namba nyati mukamba ni mwingi uloko na kula ni milioni 4 lakini thino la munene tukata kamba ukwatia kauithie ne kwa ene na bandu batunga na utwa kwateka utu wibuzwa na ndo lange kwa unakenda tese ubikia pandu pako so bya maondo nesa yunomba kama ukamba lobikie miaka 18 ose kipande ndo makima meka na ulawe na kipande na kikula zaka kwigwa itia atoza kula na zaka ukunwa atekuna akamba makatwika juu kila tena milioni na si utalo ndandikithie withi abena laisangi kunenda na ndu na withi abena laisangi kwikia pana kwa buthi na ni wito takamba na mbe motamba ukitana ike kwa ene tukanangania ukethi aku yatu iki ndukimwe ndwaiza kwigwa moyo atukitana wa mwene kwa nindi yukwete kukitana yu sai and by the way ndio ukitana mwana wona yetungiane wengi na yetungiane kwetungiane ngina ngina kutabya ni umba nenda na yumbe asumonde umuthi umba nenda na yumbe ma central na masenda ma central
na ni utabia inzeve ni mbenduku na nienda kwa mukamba ndakakwengo nundu pe wumba no munene muno tukwikea pe wumba no munene muno tukwikea wende na kueleza kana ndo yipo ndio kuna pe wumba no munene tukwenda kwikea twa na onzikindu ngeta FM yake yone na metho kuwe da we thanga mubagani mwa mukamba na mwikuyu tuweke wumba no ta wona kuyo. Thank you. Discussion nesile naona mwenda mazao za jamaa lakini munga ibuthije lakini satani no mathiaje kubuthia na satani adwa ndio kubuthia tamba betikilio ne support nani bano ne support senata bano ndio zile naoni list ye na asiaje list ya ma MP ma mokambani na nikindu cha usenya nundu yu asisi ondu ke panga ke siasa utona kwithia almost over 90% ne manokie na chama kimwe cha UDA maunje na chamani kiu lakini nasi isie undu akamba me position ite wailo sani we muno nundu nukuona mandoa maingi muno na yuki uchuma na wanachukua senator Iweta kithisa tia mana ni mutabie nesa na ni mwete yake ubana andika yako weta bado teineza kumana undu utongwe umanthawa. Okay. Musese no ngitwa sama moto mani. Mugambe mbesa mbingi. Mugambe mbesa. Age kwe wandaingwa gendo. Ate za uzumba tate za umba mbingi mo. Haya. Mando jego twiki yake endo dunge kile kintu jawera. Youth radio na order. Nenge to pesa. Nyango kwa tu mbesa. Nenge diwoni wake ozo. Haya. So musese no ngitwa sama moto mani maku kwisela ili tatu kende mwitano ende anakomatoma omonde bane babyo basonge tu line sawa na ende Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na page yako ni Rastas Kitoko kwanza mo kuenda au like page hizo si on then way to follow and then on mtandao wa YouTube ni Mutongo TV Soko FM official subscribe nuge twaza about mali menu ngona omonde kwanza mainge muno eta mwenda wabunze record neona metekete kweteka bale ngela ndima sisia na kondi masimo mashabiki ma kokona simo ngoka kwasa simo sienywe na alama mtandao wa X ni @Mutongo TV KE @Rastas Kitoko na hashtag ni ekumbea siasa. Senator nikenda nezo moto mani maenende peki kina hatwa iwe cha public participation na kiuki no milile itina wa motion ya notice ya motion ya kwa mbunge ni mheshimiwa Mutuse watu ika speaker role kutwa hizo public participation na hindi public participation ya wakatano iyo wathanda tu andu maina yumile nesa kwa wingi indi wakatano andu mane yumile piu na wethukisio neni wa enende ya ingera manethiwe mayumia mawoni mo ne manethiwe mayendekethia President William Ruto ethani gashego no kwinuka onake wese onake ne webetanga kibelani enende kwiyumilia kunena ndeto cia muthemba tosu ngina maeteno ya kufa dereva kufa makanga opinion cia enende public participation isu ina atwaiwe utono myosa hata tawi Mutongwe kuma wala bwe enende wa sisi enende undu manethiwe my react ulwa impeachment motion ya Gachagua kana bekwasia kana enende ma Kenya mendito me athatu bako na serikali wa ona alama nyibio Ruto mwene nuno ni Mbaringo matasia Ruto no watu wetu ya Gachagua na enda Gachagua no kwenuka na Ruto enuka na guguno kwake musi wasisia kila bandu ndibana neni we muno na makanisa manena nandu yumenene akuma ngone na nenda kwasia public participation yuma under article 10 na article 118 katika National Assembly yune baile imba base ubiwe muyao na wae bona waselewa wa impeachment ya county executive yani kuma ngabana deputy governor nginya ECM kana minister wa county na ni baile imba vile pena impeachment ya Musumbe na impeachment ya deputy na impeachment ya minister na hiyo impeachment ya minister ndiko nwa ondo impeachment ya Musumbe ekonawa in fact ndina na professor Kibwana iyo nizi ni consultant munene muno wa katiba nuna ngulile mwana na tiya wa impeachment ni mwamini na mwaye ambia inodetawa anuze so media meo ambia inodetawa the election of a deputy president naamba mundu and through the ballot yundo mutwidi ndo mwana kumya minister njo kuona kintu kiambie mela katikati nundu we ai ba MBC and then public participation ye na mundu wathubiwe nando we waleta umutunga kila police station
na enda tu uimutunga minimum constituency ndiwona bya maza te count Friday na yuyo maza te constituency no akoti wake na wewe ana zoi constituency but MP ukina constituency yuyo ndiku ya witikele kanole jundu kwatia MP parliament yo ndani ya thalile ndikwa bya parliament ila ni kala kutingwa kindu kitethia mundu wa nthi mwene nthi wa manio na mimena tene umathani go ikule kaduka jiko no munthi mwenda kunenga example yola mundu wetu wa Madako na kala kale tukanini geta wa masi kala mbadu ka mbeza sio cia itwe kale tuku kate poster na kate mbesa kale to kunu 90% ya kula cia ndo na Madako atenuka kuni poke nyevikite na Kenya yeteleta yumbe nundu Kenya mathinite makafika mwiso meteleta musumbe kwa hiyo meteleta musumbe omye chongo ndatabuye kanisa atabuye makanisa monde alama nene atabuya ni enende ni wewe ndo manenie yuka kaninya Ruto na zane dukisia enende kine chadala ona na sisi ground zile zipo patekendo kiundu chamba kuungamwa tuke further consultation na ugu tudala na niona ndatika amwezo bwipo Ruto ukongokala pala bangi meyumeje na yumbe mo mama ibemba zondo bana mai vita maendete kuzusia ni woni ma Central Kenya patingwa mundu no mudia kwa numbe na mo mundu is it your allegation patingwa numbe na mo patingwa mundu no mwe umba no visa uthi nake ko lazima teke kila kindu visa yeah patingwa mundu no mwe ani wa mo uthi mundu ta baba ya bina mwinge muno ni mobilizer na siasa no sienda nguns wanda nguns na zale tete wa baba ya onda tikemo ukethia PM unda kina I love you ono buthi akamba ukethia I love nda yekina ta mundu kana baka biko bado andu makwa kumaka uthukia ukethia ward ulo nyipeto ndo menduka yuni Kenya bikie ko nenda ukwia kana Kenya meno badu derelega na Ruto kama onga dewe basi moga maonga de mama nenge pesa makune kula wakele wiyo gashagwa amina kwetatea na niwetisia pole nabe mundu wapitisia makao na nduonda numetisia pole no Ruto amwetia pole bako kama kuni impeachment ya gashagwa na ibiruka National Assembly ndiko na ibeta Senate na ndu independent mind muno na pale kaeme loju ona twasema kama inge ngina Senate ikathi kotini na gashagwa akatungwa ndi koti unavyana Ruto makekalata na kiukithelo na impeachment motion ya Ruto the National Assembly uni ODM ni kumbana iamwe nito support ke kana tikitianizia na uda ODM eka umo ke baluka ke joka na yu ODM ya mina umo yenda ya manithia ke mani na mwandani tena okay yuko ndu wo ithia Ruto iwe ekataku ubwa wangenda ekataku na ngutabya tukuwete impeachment ya Ruto egenda yimbio ngasewe nukia na Ruto ndambi na juma temwe nuku mheshimiwa yes kivu kwa PP public participation yes ni woni yenende na wewe unawe eta yulwa kula mwemethiwe maikwata mbau nyenethiwe ndiona Kenya across the country kuma bao kamba nginya kukimani mwandani yani kaleko cia kiswani kwonde nini mixed reactions yes kwa lame kwasia kashagwa enoke ange mayasa kashagwa muno metumia ndeto ya menoka ni wonde nondo ithitwa akonie kula ya andu eli na etharo muno guma mume wonde na wewe bogi kuva dereva kuva makanga public participation sio mioni hata ekanambe kwasia hii undu umwe tatongo ino mpaka tukamina kindu gikitwa double standard na kunena tukatwika ntuma kuwili ali senators yano manei senate na mabitukithia impeachment ya deputy governor wa Kisii ano impeachment ma MCS na ya thiko no nomethia ni mama mainda na final na mabitukithia na deputy governor wa Kisii athakwitwo imwe na governor wake Simbarati ibatu kanata leto abika wa deputy president nitwasia nundu matha kwitwo imwe na tikiti ya Ruto ila ni kuthi ndumio no mwe no kationge nikila governor wa impeach wanela ila Waititu wa impeach na senate mate kidana kiu ona Sonko deputy governors alama tietwe ni mama resume kwithia acting governors mpaka mami na those terms
kuno mpaka tatongo itweke with na double standards nikenda with tweketa kwita whip emotions kana kutanithia andu maitu inezi akamba maingi menda ila mokengwa na manzo anya nene nau ni barna akamba no maikengwa Ruto ni barna akamba anya kila nena ukere ni dukewa nena ata mwathani lakini no isi manzo ambona ona ka mundu ka UDA na kwa ni thandie nda using kiigilike mitweni yo kana as long as manzo no atu ikasenta makwene na kalonzo na abaluke ukathala ni ya mathi mako mana chathini maka mwita part leader kala tena tene na mende na ukwata musala ukathala wende ukwata iwe webe ndo ukwata musala ta seneta na weka kalonzo ndio ukwata kendo twabika ba towards pe andu masukumana no wetu twatabia kalonzo evindaingi ba towards election amyale amebe amatu atire no matu iki imane malamwe aljora nene okamba yes ukambane nundu as long as kalonzo nungamire president nye nina atwika governor nye ina atwika senator nye ina atwika muyumbe ina atwika MCA wewe ubaluke ezugira kuma makanga kidereva ama nini nye ngethi anende na ukwara musala wako nanga kwita part leader kiu kithina lakini ndina hoteli yue itu bigeze mauni MNC na ina mixed reaction ke mando kwazia ni Nyanza na Rift Valley support yake yes inonye mundu wa Baringo anasia andu ama ile no kaimwe lakini nyu mona nena twailo kulia opinion sia andala maingi nata kila deputy president nanye ni deputy party leader wa chama chakwa ni my deputy party leader ukosete ikinduketa wa kwitha na patience kana umizio ali president Ruto deputy wa Uhuru baiki lota aisela including Matiang'i ukithi anenge powers nene mbeo wa Ruto lakini baiki na Ruto wa ita media anda imbicho baiki nda Ruto wa ita media aka castigate president tamunene wake ndai kiu kisa kwa sawa kila wekie ende na kumilitiwa ende na utuma ndu ku yakonge nake the contrary the opposite of ki yake ni opposite yake itu na uro nake ba ubati lipo mantha anana kundu kungi anene ya kima kikagitwe yue wala kima chanza we no kima lakini ndanene yake uchanza we anene yake ajaba yako lakini namo akaba makenda kuingizia hu aya Mount Kenya East ala Membu Ameru Atharaka na Mbere maizi yale mera ni umba no masia teka umba no wa manzo moko mana no kila tu mana mako mana bana wibweza kuoneka masia openly na atumia manjuri jeke masia ivye uloka nena kwa niaba yitu uloka tu nena utaka tu connect na serikali ni Professor Kithure Kindiki niki methi twita ma Kimani lakini maendeleo monde na kila kita real power hivi ya Kimani kicha west babe kuyo na Ruto no succeed na manda mele ga kundange Ruto makofi nundu no mani ndebe yake babe kuyo tinze muno lakini manage ku split kana kwanya kima na Mount Kenya East mena nduna serikali tiza sawa lakini ama bangi nundu matume ya yangi nai maina nduna ya serikali na le nundu Ruto nwezi Ruto twinene yakino ane a focus na 2027 anu waivangie na ndakoza gashako na gashako atungwa ni koti kana atungwa ni koti na kina yako agenda up to the wire nali MPs ano masaini ya impeachment ya gashako ineto mina MPs ano Mount Kenya masaini impeachment ya gashako nundu ni mwadha ni miongo ena na miongo etano Ruto aka meja below the bus yemanzo okwasia they are all political careers yandu ingi I save ya mundu umwe no evinda finance bill ni waendie kumecha ndio yali finance bill yai mpango wa DP na cronies mage kwenda ku overthrow government ndio ni honest na uyani wa chama cha ndio kurea ya kwenda ku overthrow government no kitumi ya maandamano maendete no gashako wagiuka yewe kata mwana siasa na etho kuna kuya kwa etho kwa memu kunangia ambunge matakina ku nundu
mamuungamire na muungamo wa serikali. Okay. This time round, Yes. Ruto asiai Gachagua enuke na idila consequences baadaye na isave career cia angi umantho gathie mekwinuka maze ndazima na kwinuka muno mbe wa mbunge azutu kwasi. Okay. Thank you. FM. Tuikwako. Public participation. Thank you. Ni withukize mawoni. Nijua withukize apyo. Wanga DP kwithukize ground. Yo. Wanga withukize ya ground. Yo nende manengwe mwana. Na yu manengo mwana peke ndo kiyumelilie. Watu ika castigate o president Monango kote UDP. Asante. Amwemo. Yes. You ati Erastus. Unduambe woni wa enenthi nundu unesililwe ni kana undu ikuonie kana uneni uthi ukecovika kotini nduke aese kwikwanza nundu ndwa enenthi maya akulwa mawoni mo ucio nundu wambe undu wa keli keina evo kiu manageti manakula nilia una ni kwatenda ni I think twina mungi muzeo twina speaker muzeo muno niweze mea kwanza ya kwenezi eti speaker witu wa National Assembly muzeo muno na nu manga ideaneza yo amea tuzisie kezo tuma ni tani boy lakini wewe okay union nena ta analyst kwa kumanga iditambunge kwa woni wa kuona ndo kuna kwa mukanga idite kwa kumanga iditambunge onle na edukizo lo na githasio una bindaima na mana akola na sio makulio ma CS we edukisia akili nzeo na ni bona meiye twaenda nondu tutekete tutakulitie nende mawoni womo uzino ndwambe utono utumate utono baluka kuya nako nundu tika kundu ratumie tekithia mawoni mo tutakulia nende mawoni monekana ninye naibo ekandikete kilondo zubete na azia nende no makola we mawoni mo maitwa county matwa wa constituency makulwa na pwi bonokete inde na ukabau undwambe kilungu cha ya na miongona na ina miongona na itano na yana miongona tano cha mea witu nitwaitie no tumia munini wa muzumbe na tikatia muzumbe mea witu nikilea nitwaitie no tumia munini wa muzumbe nundu munini wa muzumbe ni uthuka ona no tumia muzumbe no tumia muzumbe tukatia munini tikatia munini mea zio tweze ubiziki nikana tikeze kwithikia thinani tena muzumbe muzeo na munini wake ubotona kuthate muzeo taje muzumbe muzeo nundu wa munini wake na twa matania kana muzumbe muthugu na munini kana vice versa you know nundu ibatu nene munini nitwa isie munini yake thate muzeo no timumia yuko undu no kwiwa andu ingi mayasia kuva ndereva kuva makanga maikwazi unundu baimwe ya pemwe ya twina we kangotekela gutuma basi ene the ma Kenya by the way ona kwanza pia meme kuona ona Gachagua maizi ona Gachagua kwanza ndai fiti kwitha yemo nini wa mzumbe undwambe ona ndai fiti kwitha katika public office onela mamwithugisi ainena kazarani binda ya moza utongoi na mane wotongoi uneni wake ona ndo onekana we ni fiti kwitha yemo tongoi nundu ona wa muzizia undu ukweta yake thitu bau undu ukweta onena yake thitu we neno kama yugi ati na kuma bune nyula withitu na gukukobi ko mundi no muziazi okethia no kuona neza wina makulio yani ofisine pate ngwe wa munini wa muzumbe na no gukwa yani ene thina baile kwazia kana ne baile kuma anduvulale bantu makazia uti yani ndio fit too suitable yani egwithwa ofisine uzu wa mutongo wa nthionde lakini no niene nthi matena thi maimutetea nendo gore byene nthi mayu mutetea nendo gore byene nthi undume kwasya ene nthi measya okela kendo wengi utabia ni 1 versus 8 ene nthi measya ati tina mathina mama thina umwe na nendo mbethukije neza thina umwe ula tena wa Kenya ni andani na kiwanza cha ndege thina wa keli university funding model thina wa gatatu pe andu mano uiti wa chief thina wa kana pe andu yulwa miongo na mo waitu katika mwatiani thina wa gatano pe andu thia na miongo tatu yulwa yana maguru matesekewe balama maana thambatu mana weti me weto ke matesekewe balama aya kindu cha thambatu tina andu me transit maume grade 8 mai grade 9 titezi makathiba titezi main primary makathi secondary na kindu cha monza kumbe puko kwa
pai mundu ina mbesa nenda kutabia kweli ne list ne ndaza na yuke ndu cha nana ni kuimbichi Gachagua na yu Akenya mekuli ati wakusya kuimbichi Gachagua kuma namba nana waete pa namba mwaniki okay Akenya makwete kulu na ima kwete kwasya tafadhali ethiwa na niwe zundu makwete kusisya mezisya makona nundu twasisya muzumbe mono na netho teona impeachment ino no mesi na etha no mesi niki ukukusya namba nana akaete 1 na yu tina wono ndu no kumya namba yoza kuma namba nana akaete namba na yulo ni namba 1 yimo baka namba monza na yuko uni jo kuwa mayazi ate ni jo kuwa maitu mianga bezu kuwa baadhi wetu ni senator kuva makanga na kuva ndereva na yongela andu ange lakini naingi maelogwa yote yuko uneni wa enende ni wo ula mena go tie kwetho ona tie kwetho andu asima ni wo ula mena go na masisya utongo yola masa kuyo undu ubangite sindu ila mailo shughuli ya sia enende nimekuona batengwe sindu kindu kila chele ko namba emwe na namba ile tijo megere namba emwe namba ile na nijo woni yemena thina baila lamika muno katika public participation onange male ya kuma. Thank you. Atongo ni muvea nitwane na saa imwe na quarter saa imwe na dakika 15 ila ngwetha na mino soma mautomani nondo ni maingeni ni ndo take katika bakupe 30 kwa soma mautomani ma asiaise na education nondo ima planete Mutongo TV na Mutongo FM na sio kana gutha twekolania bu FM wa minukilelia kana impeachment neo priority kwao yuko Kenya kana time ni nthoku kana nenda tunena nyebo tumane kana kini cha ilite kuka ivindani no kwa nenda mo relax mwithukisie na mwene ndime asiata nondo monde hapa public participation yitu iwete mbe waila ina atwa yesu baada ya public participation nondo na atwa zisia asiaisia ba nimeyumilete kwa wingi pyu YouTube monde na wana mwabunzia record andu maana miongo etatu na thanda muzia yeze YouTube asante Facebook niona nenu ba mwangie yana imwe ni muvya muno mautuma bani ona me maingi pio ekanambie kumasoma yo nandambia na Facebook nengoka ngalikoni ya YouTube ili teto kende mwe tano ndio sasimu no sasimu na umundi Kevin director wako umundi atwa Kevo nenda sasimu 10 umuntu nenda wabunza record ya simu 10 nezongo enda wasa sia mwene na hizo umuntu teko na public participation etaoneka go atongo nenda mwithukisi twabie na mundu ketwa governor Kemo yasia hapo sasa Jackson Mozilla yasia Zakayo ashuke Obadia Motesia welcome my super senator Manzo Mule Albanas dereva akufe kabisa Makanga wanamtoa juu sema ukweli gereze Simba Manzo Mutongo iwese wea wake Betty Lena wote waende dere Makanga na mechanic waishie Christopher Mbaluto tabia Manzo Mike kukenga enendi vaimo sumbe umea uakivelane kuoma vikoni bandu bakutwa motatala wa kumuveta musumbe masembie kuoma vikoni mayeyandu kufa dereva kufa Makanga monini wa musumbe akue mosalaba wake na ibinda ya Ruto yabika nake aikuwa o wake melani ni sana yasia menuke onde vai omwe musio sibi ni mutinda yasia tiunde ninga kwa Nairobi tu yasia kufa dereva kufa Makanga Jackson Musila yasia Manzo good you are man Janice Albanas yasia kufa dereva kufa Makanga mechanic kufa tani boy wote Kate mamake boy boni yasia ni Catherine Mweni kuma wote vando veta wa ndangu Peta hozenera ndangu tiwa ndangu ngeze Manzo muno na yumwe ya ne motoi wake kuma Kanthoni Ruto aondokete nakashagwa ewu okay Kanthoni ene bezewe Jona Kelu yasa Mr. Kithugwe tuambiane ukweli ni aje mtu anaweza toa inawea kabla ya kutoa trouser not possible so let's deal with Mr. first Rigiji baadaye waho Steve yaze Manzo ekakuona akamba mendia mwensie ikala mbitila yati ya mundu iona ta kuba kubaluka kimani vaikendo mosa tai mosa tai kuona Kibaki taiyo
taiona ngilo twauma muthanga taiona ngilo okay taiona ngilo na twauma muthanga ya mazani ya mazaa ya mama thank you kwanza wasi ndimongela neza ni bantu abantu ni wakuangalela ni muongelela listini yaku wa Mandilei mwenda maginya nendene azandi zara wa Mandilei Patrick Masila yasiati His Excellency Ruto, His Excellency Gachagua together with their following should go home with immediate effect. Usuni Reverend Patrick Masila ngalikosea kivaa masinga. Boniface Masharia nduye manzo aike kuona kaza kwa au mwatamo meosa serikali 2027 serikali ya 2027 ne vangiwe meova mai kona unuka Janice Halbana tuambiane tu kweli, our problem is not Rigiji but the president. Rigiji is tribalism by words while Ruto is tribalism by action. See how Ruto have put his people on positions. Ruto anatucheza sana, anatuona wajinga sana, yet public service anapea wakale wote. List tuko nayo, tunajua Rigiji ni kuongea tu, naye Ruto ni kufanya. Samson Musyoka isili here base muzie munene wa Ilovi nina alikai kuombeni noze mosa kwa asante akazi kaingia kaja senator wa kwa maanzo tavyei kunda ngutume sia Ruto ndiye ni sia thele Kenya. Benjamin Kioko mulolongo tiunde asante. Francis Muthama nenda kwa asia kana kuvetanga DP Kevela tikumaanisha thina wa Kenya ne muthelu. Deputy President kethe wano kuthi mathi imwe lesson being serikali ya Ruto itoite maundu nai yani Kenya tunengiwe agenda ya Rigiji nikenda Ruto akwate mwanya wa kukona maundu make kufa makanga kufa dereva waende home wote period. Samson Mbuthi Njeru ngedisia tongo yasu it is evident from what was witnessed during public participation, general public is tired with the governing regime. Life has become unbearable. Education at all levels became dysfunctional. Health, the worst among many other things. I just wonder who will vote for this leadership come 2027. My question to the three leaders, listen, if the impeachment does not go through, how will the two work for the remaining 3 years? How can SKM utilize this as an opportunity to make a formidable coalition? And is this the end of UDA? Azima golo makulwa ni moko songe nyonde. Wycliffe Mboko mwati ndata atongoi maikumbe umunde kutwe sawa ikulio kana makulyo makwa umunde nekana number 1 nikiyela serikali ikwenda kuthosia JKIA ndeta na public participation. Number 2 Ruto aisa kuwa PSs vaima kulyo president niwe wese DP president wake niwe wese DP president wake. Okay, tumani usini wa mbai yani wa mbosemba disiniki watumani ba maeko jam nake mundu kwa ukwetwa Paul Kisiangazi yasiai kufa dereva kufa makanga baya mukamba twithe tuchene na tuisovya athoni maitu makimani nondo tukenda matukwate mba 2027 Alfred Mutua na chap maike otomewa naye ni Musumbe. Beni Paul rasa salimia viongozi sana niulizie maanzo 2027 Kalonzo anaweza chukua mgombea mwenza mlima aje watu wa mlima ni kama Wakamba si hiyo ticket sinaweza kuwa ya ukabila sana. Ni Ben Paul nikiwa Kiambu town usenga likosea Kiambu nake mundu nuitwa Mulwa Julius manzo wekio weta sua mundu ula okosewe masianese medho kwa medho kou mwamu yo mwita kasa kwa ndanetia wekio ekie ovaka ando mu. Okay, Waithembe Junior kali tunde ambia manzo ape mwengi mutuse heshima
na Wiper ilikuwa na candidate wao Ngomeli na alikuwa na 198 votes. Mwengi Oyu Payingwa Pando Otesikie na Nowe mkombozi wa Ukambani. Mwengi Mutuze is our kingpin kulia manzo kie ata. Okay. James Kijana Musyoki. Hello Ikumbi, wenye wanasema kufa dereva, kufa conductor, sijui wako Kenya gani. Tulipeleka motion conductor aende. Leteni motion yenu ya president na muache kubweka bure. In fact, I salute and congratulate the 11 MPs from Ukambani, they are 10, who signed the motion. Na Honorable Mutuze is our kingpin. Yani newe Simba Oyu, ni James Musyoki, nelikone Mombasa. Okay, diko nindaka manzo akimwa ndune na yela ukwase ndunena na yela ukwase Mutuse ti wenyu we maanisha ata onaku ndwi witu nondo nona ato emotion ya Ruto Mutuse ni ngombao ukamba ti watermelon ta ange kaloginzangi wakanani mbuchare adriva follow inde asante na moto wa wanongweza kwesi yawe Sam Mudhama MC usu na ukweli MCA usu na ukweli nake MCA James Kimanzi akaze huyo MCA wakithimula kwa Mutonga kwani ako confused aje leo. Okay, woni wake honorable MCA itikila kana Mutuse nuna kengiwe na intention inayikwenda kwanangia honorable SKM kula sia 2027. Nende na kuola mawatumani nisoma kwa Alanda na asoma naondo ingine wana mwiketo wasiokelela Mugo Njeru. Tell them Senator Gachagua is a movement. Most Mount Kenya MPs will go home. Usietwa Mugo Njeru. Mondo nuitwa waithembe nzomi otomani wakwe MCA James Kimanzi nzomi kwa metuke Yolanda na asoma first matter as in my honest opinion both Ruto and Gachagua must go. Murima isiguzwe. John Ngutho FM newe kisie Mosakwa. Newe kisie Mosakwa. Newe kisie Mosakwa. Ne Kenya kwisha. Ametetu. Nye rasta zinekalava Kiambu kuma 2017. Indi Oyu tui Kalonzo Musyoka. Tui Kalonzo Musyoka na support nene kwa ground Vermont Kenya. Okay. John Makwera Rastas ngezea tongo yasu no ya senator wakwai manzo tuhemete vau na ndavothasia akamba enzake tondo aingemeka ni John Mwaluko wote ngisine beta wa east ngisine east Ngozi ni kwa jana Ngozi lakini andikira ngisine no typo Benjamin Muithi shida ya Wakamba ni chuki na tunachukiana sisi kwa sisi kama akina Maluki Kivuthia Kitebalaki Titus Musyoki Wakamba chukueni kura please mimi niko rada nikiwa Mombasa. Asante. Steven Mambo FM amesema ukweli hakuna relationship ya Kamba people and Gikuyu. Okay, Rafael Munyoki nugeta YouTube mwegathi bazando ma YouTube. Rafael Munyoki listening from Mombasa. My free advice to the third panelist could check of your show highest of level. Manzo our genius. Okay. Just as Mutalamu FM uonete zindo neza. Tavya hii manzo. Wiper yekane na ngwe na ngathiyo siamana na matabisetene. Mamande mbesa na kula na maitamboka nde yonde ni wabamu atate ni mukwete nesa pio. Asante sana katika sia mwatate. Mautomani komi mai Facebook ni kadanuke YouTube. Nikuye ne maingi omonde ko ne masoma. Pamoja kabisa maanzo Peter Mweki na Wycliffe Mboko nzomi otomani wakwe ndiko ndaka nzomi mudhoka moyandina asoma wake as Kenyans are not supporting Gachagua because he is good. We are just saying that this government has misplaced priorities. This regime is evil, according to him. Karish Mulalia,
kulia Erastus niki president utanesa unene ya impeachment ya Gachagua mpaka umunthe ni ova Murang'a. Okay, nake Little Bob tumanyozi wa Semba Little Bob yakani so motumani wa mundu kwitwa Sami Kioko Erastus tavya maanzo na atongwe asuangi kana history repeats itself. Ruto eselile ovau na hindi Alexander Kelly Ruto newe muthuku vyu na ena members of parliament okuma vinyia konani makabatukitha siendo blindly na vau nevo tike okuni wa kivelenge. Those people should understand were elected to serve members of public and not their interest. Kwa nini tunaletewa impeachment tuweke sahihi na hawaku to involve kwa finance bill? Maanzo Ruto impeachment yake ikanewa mwenende usune twenu cha kufa dere kufa makanga azune amwe ma enende mutandaoni wa Facebook. Asante sana. Haya nondo amaza ninyone no ka YouTube mwathi bayu ukai naona moyo mwana mbose mbamwe na wakayu but nanganganje digai kandete ulaweti ya wambe ulotomia wambe nongwa na kwambia nake Alfred Muwa Masai anonda ndaye kuombeni nomwe noko tha kwitha wambe no tumie tumani wambe aite we manzo kilanda tika Central Kenya ko utwekie Gachagua. Give us a break mheshimiwa. Betty Kaguri Manzo and Wambua, we count on you in Senate. Okay. David Mutinda Erastus Tavia FM ya legwa mukuva no yondela movese ni wa twekie ndela. Gladys Mwelu huyo jamaa wa UDA we bawe lwe monde konene twa ma feelings mengi. Steven Mutuko mwambie tena nani Kioko hao watu waende wote kabisa na tuchaguane tena mwanosu adhela na UDA mutabie. Okay. Daniel Zioki mwana usu ukwasia ando makengwa ni amanzo mwa evunde si onena nesa chune kiima kesongoli keweu chao komwao kiu tuma masamana nikenda mamumye masamana yani nzama mamumye rigiji kebelane. Justice Muli, all UDA supporters should know that many tekel are on the wall. Huyu MCA ametoka wapi ama ni we Musimi Joshua musiokamwa ugamanya onavaimo kamba umwethukisya umanwa na Kalonzo vyu mesha kamunyao akasiokangia kasia hii one hapana Mwendo Patrick Kaseka hapana hiyo ni matusi. Michael Mwange okay MC ataenda nyumbani 2027. Evelyn Helen Rases tafuta alcohol ino ni allegation ndaye soma say one of you ni mulevi ati ni mandalo kobro ambo gunda ke kwanza no megi no etembeza kwa wingi si wako na mono wabundire ko jai gwege ai anakandia mewa watu wa level ndozu yani yeye banga twike alcohol ba tukamuthi maamweli kasho. Okay, kato songea mbe ai ona ke azia Evelyn no watata watata Mulinga Muzango next time we Rastas ona ketho ni kuete mundu wa UDA te mundu wikaba uno kelele Samuel Muli Mwangangi, this is sure ground for Wiper
Mwenda Patrick akamba tungame kimoja. David Mutinda Erastus kweli MCA usu eona kuiona serikali ya kukathia. Daniel Nzioki, who should go both 75%, Prezo 13%, Rigiji 7%, undecided 5%. Ozuya kama zabu maga na akona poli yake amina. Mwangangi Taters kanambe kwa edit kidogo. Okay. Kwa nini maendeleo haijafika Ukambani na mko hapo kwa serikali ya UDA? Kazi yenu ni kukula tu. DP akienda nyumbani ndio maendeleo itafika kwa mwananchi. Bernard Monove mutangasi wa Ikumbi ngethesie atongo yasu na umea ati ai ndio yaandika atende new kwa kapende uma 2027 ki kiwijane ma kwa kainge na gezo ile kana kisongo kwa naomba nigage kwa wana chai makika manzo uko sawa Kalonzo Tosha 2027 ozilito Simon Sila musomolo explore banda manzo osa opportunity ino otwa ya muswada wa kuimpeach Ruto wetha weyaka Kenya nzima ona alia kwenoka naende muswada wa impeachment otwa wa president kana deputy otwa ni MPs kana members of National Assembly manzo ni senator ateo nona atwa essential motion. Peter Moyama wote wanaenda wakiendaga. Francis Mukala Asia akamba tukwatanei na kana nacho kimondo tuyeka nacho Mkenya wa Kenya Asia about tani yangai ndema tu wajipange maneyo na mono enda kwasitiwe nengeti the two leaders the president and the deputy. Kalonzo Tosha 2027 Daniel Mutinda aende motomani omanini nikendana bisaida etosa simo nuke tosa simo simo senyono kitakosa mulei Musyoka manzo ambia huyo jamaa wa UDA ajue kuna maisha imepotea na yeye anaongea kama ajue Ruto ni mtu wa uongo. Daniel Muimi Wiper itatamba kila kona ya hii nchi. Jackson Muimi usuni Daniel Muimi na Jackson Muimi Asia wote waende nike Ruto utanesa unene impeachment ya Gachagua ngalekosea Murangenzo myotumani wake Erastus ukweli ni kana Rigiji ndena thena Ruto ni Enoke Samuel Mumo na kiasi ni Samuel Makau Tala Makanga ndio ukusanya pesa akienda abiria watalia #Ruto must go. Moses Mutua ni Ovada Goreti na ni ase kufa dere kufa Makanga on the Vaimondo Museo Vau. Timing of impeachment is not a priority now. Na juni jongo ya nado koneni atwa minaki Joli Mumo Erastus ni ukwete neza azandi kwa mboko uloma aende brother Meshak yasia sia kabetika ku sie kwata kaku kwata wakagwa haya nizio zizi akabetika kwa kwata wazero Ndoto zia kabetika ku Uhuru aliwawoni mapema Ruto ameshindwa na uongozi aende nyumbani. Motomanya 5 mamuthia wambe Justin Mutemi Asia kumangaleko Asia waende wote and congratulations to Manzo for giving us hope. Wakeli Alex Chairman Soko kufa Makanga kufa dereva ongeza conductor ni ova mwingi. Nicholas Kimanzi Manzo ekada na uvungu. Today you are confused totally. 2013 Uhuru aliambia Kalonzo hata wahi kuwa rais milele. Wakana Joseph Mugambi here at Meru we are ready to vote Kalonzo Musyoka 2027. Mugambi kuma kalikosia akuya baite morome asuna athoni maitu ando asio muno Amero Morgan mwiti na ukethia thano cia icie Martin Ngishunge Karemi County na nana maitu on them kalikosia Amero ndio koloni captain aya wa muthia to John Kimeti
yasia waende wote. Asante sana kwa mautumani menyu, ndinaamina ni maingi piu na nimuvea nondo wa wendo su na kwitha mwende na kutusia isia mutukwete mbau masani asu kilunguni cha ikumbi ya siasa. Aya Kevin masande masimu endoza simu umoza simu nengo gozo mautumani wa majority leader wa kaunti ya Kitui Mheshimiwa Harrison Maluki ngo gozo mautumani wangu ambandike otumani mwaza muno no uma kwa sasimu. Asante sana ndongo hii omonde bailiu, asante sana. Aya jamaa wa motitone na tiyo watu boni tiwo aya ke petro ni cha total yase rest sasa UDA ukambani ni athelile yela muthama na munyaka mekiwenza. Asante sana. Wapi isoma otomani waende asante sana Angelina reporter itwa kaunti ya Mombasa ne muvea ndo akiwa wambandikia mundu kevuna etele simu nienda simu. Yes hello Mutongo iwambe no. Hello. Sam hapa hakuna sauti. Hello. Nenda nao. Nizomo. Hello. Kevuna ongelelo wazi wa studio. Ndiwe wase tafadhali. Nekuya hii. Tabi andwa chue. Azume kwa apwemwe. Maile kwewe tanga punundu mukamba. Mukamba ni kindu kimwe. Na maitabia mundu eluto. Matabia ruto chao. Enoke. Asante nondo wawoni wako. Wase wita wata? Nita wa Peter Masiele. Kumangala kwa Peter? Mbioni. Asante. Ni mundu nutakanda lo ya MCC ya uzo na ndeze kilo nwela inena. Yuko kalonzo. Kuyondie. Aya asante muno. Kuku yudi. Nimovia katwase onge. Kevin nenga simu ya Kelly. Asante. Nenga simu ya Kelly. Hello Mutongoi. Uzi wa Semba. Hello Mutongoi. Nena nao. Eka kuyedukeza TV ni tafadhali. Daniel Nzuki. Eka kuyedukeza. Tuye sai kade, tuye sai wana. Hello Mutongoi. Wa Semba. Aya. Kevo namna gani na hiyo zaidi bwana? Hello Mutongoi. Hello. Nenda nao. Neto angadi wa motemi kumo kambani. Ngale kwa kambani ba? Ba Kitui Central. Karibu sana. Na neto na kwa siati. Priority ya Kenya yu. Kendo jambe ni undu economy ito no soba. Uwe mundu no tona kukela muti. Atome vyantiana vyake akeke ambeza mubukoni na Kenya kaende ambe kendo jakeli ni abya ya enendi yes na kendo jakatatu ni kisomo ni kenda withie tiana situ ni syakwata undu sitona kwikata kwende ambe na jamu icho nasio netweke kwa asiai FM mabuke FM matunenga mawaidha nikenda twaliuke withie ithionze akamba ni mistake ikwela tumekea na mwisho ngwasio netunenga na mawaidha na hata tutono kwata na ithio akamba mukamba wonze bala we ulawe Mandera ulawe Northeastern yonze we Coast we Central Nundo ayakoyo makwata nunywa medha wana bina namwe kuyo na munjalu akukonia mundu wake oneke sumo wede akonia eliani laila ungamete onola wekitui akonia laila na yani ni mwekuyo akonia mundu la wake
na itu ibyo akamba tukwate ni byonze wethani kalonze okongama ibyonze twanena na wacha umwe na mwekuyu umana mundu abaje imani ene mwetu wa imani umana mweyemwe waikubika bala mukwenda na ja atanda. Thank you sana. Izo ni simu ya Kelly. Nenga simu ya katatu. Nenda simu ya katatu. Moto mani ngebeti. Si wazemba. Wakona simu nena. Hello Mutongo. Lastas. Nena nao. Nene ta mawio atito kumangeni metabo nolota tiyai kumbeni. Karibu sana mawio atito. Lingevezia tongo yatu. Tongo yemwa agedwa. Na Lastas ni mutu ikane tamuno. Asante. Twebana undu tindate undu dai kumbelende no kutende na kuerevuka. Asante. Na mujanga nujuju atiata. Kwanza nu baba nuane toke zaidi ani mutaimoteo. Okay. Yendi mumyo date bando. Na ndia chakatiba kaka nokie. Niwe zika kwa ile togwa ugua mutala baake weka. Nundu note ne makota magone la ona iba malikiti. Ana nena ke kuyo abaube ibe dingi chanza luo ja kamba itegwa ke ko. Sasa ndia na nene ya mulema. Ukaja kwa ndio na kemnundu munini ya muzumbe. Na ke kai kite na ito nao kite ne kindu kiki no kiyo nundu akatiba. Umebinda moyo na ito na moyo itendania mini mazumbe makabikona tano election je sobika. Kuyana no dhukuo. Na nundu no tio no na mangava no mayuma nini mo mayuma. Maiku maimwe onde. Nyewoni wakwa ni aja mundu akwa musalaba wake nungwe we makosa. Asante sana mama. Ulongite ati kembono mujumbe na kyati we. Makosa make mamando emau. Ndineza tiendele za vima weyo atito tebu. Asante sana moyo atito. So simu yakana. Monde we atweka public participation. Hello Mutongo. Dazemba. Kuna simu ndo kanwene wekala line ine. Nonto line twetha atwe ainge haya hello Mutongo. Ndo kanwene wekala line ine. Obia line. Hello Mutongo. Erasas, mundu erasas. Yes, nene na umwa. Unene tonande mizimo juma mulolongo. Mulolongo mwadi ndaneza ngale kwa hizo. Nenda ungeze sie ayinde azuma kwa mepa umanzo. Noyeka kwa yetu kesi TV ne. Yuke langwe ndo kuyani ati lele. Davie. Ibondo lawe gazagwa. Ndio na bea aja ya ando hata amanzo maima kunne kazakwa ume. Na meililia muno matape mbesa kuya maeto kamba ni nundo akamba tuidito saa inge komondeto muno. Na tubila siya kwa akikasilika aline ndeli ya kwa kunuanza. Na angali kwa ila ndo saidi ya wene muenda tutapanda tutwaku ya kou saidi ya ngazagwa. Mondo siya ume. Na kamba tuililia muno tuwaja kwae kakuya kutembesa kwae kengalikoela yembesa utongo yuko kamba. Na mundo lai kalonzo 2027 ndege mesa. Kibela kito tenogete acho kamba. Asante. Aya, kevotoza simu ya katano ni muvya muno. Aya, nenga simu ya katano. Teke. Hello Mutongo. Kala muno line nini? Kala muno. Hello Mutongo. Umunde na mna gani? Hello Mutongo. Erasas. Ni wati ndata. Neza muno. Nene nao. Unene ya German gelani. German gelani karibu sana kumbene. Bene muvya muno kwenda kibindi kiendele neza kutai kumena bya kuidiata. Kabisa na kuito kuikomeka. Aye ondo komeka ikomeka. Asante. Mama ndo ndikaje nomba katindrimwe. Jambe nugeri atongo yesiba tongo we manzo MCA usunene. Chomwaza ngeli. Ikila ndo la kwa jene mbiyo baba kikende. Kaje kwa weta mundu nengi ni ngona ni wonga mana eti ya uwekio.
chukio joka ya Musumbe ma MPs na ya NMB yikina tamundu nengina je wala mundu no lazi yiki nikito na mundu bendio muno maisi no makonzi ke ucha iti awe ke in public ataitu apology ko weno wezi be makaka ikete na nione je nundu ikambi ya jara sio leiza no atuye kula ja kamba ijeana atuye te kula nini ko weno na yane bube yo muno no wa ije no sia zilikali sia no mayo tu ya tika ibe ko we nino ya ite kana une yake no mwitije madenani ando me nindi ndio watu ya public administration ya nyoni wapa ando mayo nindi yusiendo imaendezia ti priority kwao yu siendo yi ti priority damo tagonge ya dani ya sha ya shi na siendo ila si utobini ya university mona nene ondo bazembe twe na ya 2027 ya wikaiti tika mwati scorecard ya tongo yone kuma MCM baka NMO sumbe lakini kwao jitu hiyo na kitu jitu tetwa in political mundi weza ile mio boko ni muvya chama ningelane aya ibinde sio ngeke washabiki yombe azanje mashabiki magele chama ningelane aya nengezi muile niona tutu hivi munono ndo amasa ile peke yake. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ninena nao? Nina Francis. Francis? Umeteva Francis? Nimetema Zagut Central. Karibu sana Ikombeni. Niazia ndo ayai. Ndeleva na conductor wa ndema kwe. We. Makwe pia tutima ndando wange. Yene. Asante nondo awoni wako. Aya toza wa mudia. Mutumeozu azionde. Madi. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Yes. Bwana Kithuku ati Jackson nati ndaneza karibu sana Ikombeni. Na kona ndane. Ngale kozia ni Kiambu tiwo? Mwani Kiambu. Mwende nesa. Na kutende nesa vyumwa kinene jo ndeke aki ulo ailite kumya Ruto mwata ni Kalonzo. Na ningu wa moyo naona eze mnaona manze ni wa moyo lakini wena tongo yazuma itomo umere numere kitwi lakini laki wewe azitala weta kitu ya kitwimo. MZA uziwito akwa Mutongo. Waya haki. Kwanza zoko akabati weki koki. Paike ndo weki enda ukukobone ke TV ni na ngozawa tu. Na kindu kimungu enda ni mutageni ati. Ikumbi ya ziyaza yeki weki vukumika na wevi akamba isi ya tuateza nyane yetu ezi atu ina ngwata nonsio. Ailueta Kalonzo kanenda to no tongo. Ailito mana Kalonzo is a national thinker. Mundu ta manzo. Uzuni national thinker. Ni thinker imundu ukukuna siyaza siyulu. Siyake siya vilenji ma. Na siyaza siya vilenji ukomanya mundu katika national. Hivi ya ringiri kaya sama. Lakini weze kila mundu ya entitled kunya mawodi. Kede bato nekane na ndeto ta MZA unaivuna siya kana Ruto akabati koua koza Kalonzo serikali ona ya kwata mungo munene. Yuko kila kivo meka kutunga Kalonzo witunzi muno. Nene akashakwa nondo evinda ingi Kithuku ina kuye nye ubo akashakwa nina kuye ni mnamukie kilasi ni cha others. Bayine kindu tongelo kambani na kila kivoyo kivudia Kalonzo tiwa kivudia na kashako na sio kula kui Kalonzo ndukone taumbitwe wa kivudia ndakamonya kivudia. Alama katotegia vaya kimani no alama tuwa Kalonzo kumate na kina Kioni si mwezi yaku kimani na ila Ruto wangamire na ozo ni kimaneza ni asia ona wakulia MCA ozo ni maasia neza wetikilo ni kima maundu makwe masioba niko kana tigo koti yetelete neza MP makone uyawo nobo mezo mwakatiba ndukone kasha kwa todi ukwenda kindu kina shoti kati ukona mina Jackson yes na sio tweke kiazi yende nundu tukitovu bwana tulo ni andani tulo ni sha tulo ni shivu na kindilingi jonze ziatiani indi kiboku yetu omeyema
Aya. Kezi ya kure ya maoni hizi ya kubetanga nini ya impeachment kezi ya ni ya Ruto. Tuwezi atwa mini ya witu tene pio. Yuko kezi ya impeachment ni kuu. Asante. Haya ni muvya muno Jackson alangi onde mwetha mwako nasimo mazama ambiri kilopika pau nienda usoma message 30 minutes na almost 45 minutes nondo mema ingi muno ndina amina naende ni asante sana nondo wa motumani menyu awe mwalimu wakwa mwalimu wa hesabu skulu anasomea Kaluba kwa Facebook aita professor Nyoki Mr. Munyoki Gachagua impeachment will not benefit the Kamba people in particular, but a sane government benefits all the people in the country. Gachagua is openly tribal and deserves no place near presidency. Zandi zana mheshimiwa mwalimu kweta mheshimiwa ningitio sawa kobethina aya nini nawe tani kusoma utumani wa majority leader wa county ya Kitui nikenda tucoka balabe ya Tongoi ikumbe twitha tuciaiti ya Tongoi enende thionthe twitha aba aikumbeni na mwene mazinga wina mwo tielona utumani wa twenda mazinga kana ndege Kenya mwene mazinga iko manzo leo magwani area MCA wa Tulemani Mukamba yeyote wena moto musio netu support Kalonzo Motongoi TV Honorable Maluki ni eke utukenga. Ruto is too tribal by deeds and actions. Gachagua is only tribal by mouth. We as Wiper, we are saying Ruto is worse than Gachagua by far. If Gachagua was to go today, Ruto should have gone the day before yesterday. Mwingi West tunasema impeach both. Ngedese FM na Super Senator Maanzo Honorable Alson Maruki, MCA Migwani Ward and the majority leader Kitui County Assembly. Asante sana mheshimiwa kondo watumani waku na halangi onde mera maituma matumani. Atongoi. Tuhabi kabu na nondo wa masaa ndiye nisoma matumani mbe wabu ndatu soke kwenyu okwame tuki senator ndatika ile musunge makulyo yolwa asaisia ngenda tusoke tunene priority ni impeachment kanati impeachment na indi twimini ya obandu ise no tweke akoma tukaendese ilenge wachuma kuzenda ndiwo nenga ndatika ile usunge kulo maybe wakulwa kana woni yolwa mawoni maene kana nzenengu nenge asiaisa na education mobe ndayasio na kana ubone kana Kenya ina mathina maingi muno na kupikia bau nituonete maendeleo mataiza kwithwa miaka ile na ndikwe kwache miaka ile ngitiele kana kwi maendeleo mombe mekuza kwikwa na kondu wau kilani sinage u president ukudukisa maoni maene ndi education makanisa onage ni mutabie Kenya ina bata muno na mondo nimekuimbichika Gachagua githa senate mama nekana koti leo kwa icho kawera imbichwa koti na mutungiye nenda kwa mundu wetu yulu wa ulanda pitukaba na wa imbichiwe senate nenda umusave lakini la watu kikienu tumita mwana yana imuno amukwatithia kwa kindu kitaibo mite atemetwa ya musi na amukwatithia mubingi ge chuma cha thela na umwe memo wa muno wela wane ni senate andu ni mewete na nusi mutongo yailite kwikala sana nduombe na ailite kwatia katiba tukaile ndale tautumia pinolone ngeto ni ene kuthulumu mundu kondo wau impeachment no yekiwe na nikura na ni siasa no ibite kana kabaluka lakini kupikia bau ando ni makulilie president Ruto kiloko na kitu na utethia ene na makwika ene ndi mwene bina na mevo yulu angwata ni Mukamba kila kitu tethia na katatu ke ubuthwa twose ikula withie kila mundu niwe naitwa sete kula kwa wingi na tuizo katwikune na nini zetu kabika bandu sana no wetie kyo asante asante mheshimiwa Maluki yes niwe wene ndi a section of them nimeo ku castigate lakini nenge
bahati ongweta kila mundu ni entitled kumya mawoni kivathukanio na kumbe ni thaa ili unenge yes ekana si ni mubea nenda kutunga education maitu na siasa mubea nundu wa comments yo ndumwe no ngite ba andla mane nao kweli mala maingi me kunange ama kofi na uzuni wo kweli lo hivyo ekana si be muthuke uzuni wasia kabati kwiko kabati ye ward yakwa na ethia kwiko nane na MCA wake na MCA wa Kaui ward ni sehemu thukumi muno wao kwaze we mega Kaui kabati Kaui ward ni numere kithumula kwa mutonga lakini MCA wa Kaui ward ni munyanya na thukumire nesa muno pio wa nozu umebaki ambu azia ibithire alike kuya mashinani no we wendere na ila tuoka bano no mpaka andu matofautishe tugire ba kunenea Kalonzo kwija president pegela tunene au na yitu ambia umix yendo kila zanze tunene okay ekumbe kambia kuona kai twithi ya tukiro discuss Kalonzo president na bati mundu twithi ya tunene sia Kalonzo nene ya nzionze na batu nene ya kana mungamba no anikite kanda anikite nundu ama nasa ini ya kambe 10 makune kura nando no akamba rebe rebe sia chama zituka kuya ulumono ba mashinane tu nene aba mwene ndi akunia muthukumi ani andu maitu tesha kwa tu kanwete pole lakini pole yake ni very sincere kana honest nundu o izo hivi juma gethelie ilona athiukie Mount Kenya anaisie au no serikali ni adela we mwene anena kiu asia ndesa ungamaka nena kindu hizi kiu kweli na be ground let's kunenga netwe the very clear itwika hii akeli kake be land ane worth 800 million less than amini tu mine o yitu nena ni worth 5.2 billion isu ni mbeza siongelilwe sia kwa we binda ya miaka ile serikali ni kuma milioni manana mpaka 5.2 billion ili ya Kenya manzi yake giruke yako nacho well so be it lakini nyeta MCA wa kwa mutonga na mukuni wa kuro ko ni au kura wa ndo sio mwitu na ataka shagwa nenuke na mami inoki moze omwe yonge ere running mate wake kura sia Ruto ulowega ulo kona Ruto no ile kwinuka alaza gwe ambunge meulu mio no option ya kwe promotion ya Ruto nekezila same process lakini ukwa wetwa tuikambio na zazi ya mathikoni na ba ya senate na mbungeni tuinena thank you imuvea FM ningwenda unenga mawoni maene nthi ati maitu onthe ndaya nene na pekindu ngwenda twende tumane kwibundisya tandu kitawa kumeanisya kumeanisya woni wa mundu ungi wina kivathukanya nola wa nundu undu zwitu igite meya ona tukaasya andu methana woni uyu no tuka na kimawoni iyo meanisi na bayo undu ungi tika ko kambani eka kwa kumanakana ona tena mawoni meki vathukanya temethe uma utika ko kambo kundu lo munene gusu undu wake nene wila point ya kwa pe musia icio mune kwa te musika na mwithukisia wongela zie binda ya masane ya mama na isu ne kwa te 1997 yes ne tweiwe ki manager icie nikio kwata mama kuoko na kijana mkwata kuoko na be mwezi ne kwa te mwana ke usu akuna usu kwa zewe usu waze wiki ambu ne wazia pe pata munene muno tiki emibango mesio withite yesa kwaje kana te na kima niwo wagwo kana te na kima nundu patengwe pe ongi wazia umana we na kima mwathi mwamina kila mwekwete we nacho na ni utabizia azu ni mawoni maene nthionde na kila mundu ena woni undu pe kindu wizi na kuoni cyo kwange kwene ngunenga mawoni monda ya nene na na otanu na be kindu ndewe maiwe na maile ko maita bia sen masena da maitu ala maitu ala maitu meo kambani maile ko meati ethiwa utongoi wa musumbi ula wibo itho utongoi wake no muno eti yumwe na mwana wa kuola utongoi nusu yu matethewe ni utongoi wombene niwezi pai kingdom chao neka kenene takila cha Rome
lakini uzumbe pe bandu abikie we yananga negwe mbene na yuno ndu ni ukuona ni ndalili ya kwe yananga kwa amema ichama kutwa miswada ya kwananga andumo ethoma ikwenda serikali isu mene buzo ya kwa asiati kwanza tamanda aki na yutika betote tatambo betanga nuzutatiala noma na uzuimina kumaluka nzo we onyomo maitunga muswada onge bungeni wako betozu kutwika nake ni wakumba. Thank you Senator. Ile kulone na kula lakini naona ndita ya songe ngomo naona ene ndimeza mayumya mawoni lulwa priority situ ta Kenya. Ethano ulikana president uthiumwe ya Uhuru Kenyatta na oyu president ulani William Ruto emu nini wake tamu ambe makuniene saa patana ngusanisyo tamu wakeli mwakomwe makona indi ba 2017 yesu mamina nesa after election indi 2018 mwe wakatatu ni maondo mambe kupitoka naye tina wa handshake akenya engine mekuona tandini i priority situ tuikusiosa nesa FM ya naweta maundu muonza na undu wanana wa impeachment idundu wanana wa yetota number 1 Senator from where you sit ta leader iyo ibindeno twinayo na maundu ala twinamo kweli niguo epela mekwaza kashakwe sawa enuke Mathina Ruto iyo ibinda ino ni sawa kunene ya maundu ama ngani enuke kana ndakenuke kana twaila ambo deal na maundu ala twinamo ala meotuthinya ta Kenya ngadansie katika motion yakwa nitungilila ndeto hizo cia wetwa ni FM mathina ala Kenya yinamo nondu matwaithitwe na nondu nduzu wa ile taunene wa ni Senate nondu katika uyinya mijandala nduweta musumbe kana jaji kana mundu ta Senate wetetea na wiya wawenda weta musumbe endo kaeta motion kulingana na 101 subsection 1 standing orders na kundu woyu mundu kuno kindu chetelete na no kimwe kina bata nenda kwasia Kenya paye binda mathe na tondo mathinite nenda kwasia witikila kanole onelo ne wiya kashakwa zane weyane wanala manyubwa ma minister monde maina ya ndo ala mage mandini ana bala manandibwe mabai yake manandibwe ndo ala mengalikwela ya musuli lakini we asia ne weyane wa nagenda withia kuina likaithoko ndaeta ithoko ibindani yu na yu nundu selekali wanga FM ne yibangie kwimina no ali tawtethe kwa kwimina na nienda kwa zugo wogo we ndo kashakwa ndo kwenuka serikali ndo yathala nenda kwetikana na akashakwa mwene nundu musumbi akasumbike chata atena deputy ulilikana binda ya nikitwaze no was deputy ngoja tulikana binda ya songo ila songo wale kweke deputy binda songo duze deputy songo ya usulu binda bai mathina bai kula nwe jundu weke kakula kwe songo ya ndo masioka usakuani kono ube kila kitu minde katiba kasi ya musumbi nani vanwe na deputy wake na yu ugola we Kenya ni kana yoni shareholding nondo yu musumbi na deputy kuma twambia othi ba 2013 kila mundu no kuita andu na ndakuita andu anindi na andu ingi ukethia ona wasija yambe ya Ruto na Uhuru ya 50-50 na Ruto aina chama chake na umokia manala maseubije chama kimwe na Ruto enda kuitio sumbe wethia ni matha kwana lakini be mundu na change yana samono katika public participation azia wonyo mwaizia Uhuru ni mulevi na Ruto na Gachagua na boji na Kristo na matwaite mabasta ele na yu bandika thina we Uhuru mundu lokona katawa wa muthuku nda impeach Ruto ayo na mwanya wa kwiko utondu Ruto akwenda kuimpeach Gachagua na ndo ama nakula na je ndo bana mabaza na ndo maboya mboya mwe yutuweke na hizi tunagenda na itu tuweke we kila kitu mamadekala nthi makamina mathina moni jao mezindwa ni mundu watwike ka ndese ngaina nimo mesinga kulo ye ya priority na nwaso ho mina dimina nenda kwa ziati ugola wipo wacha Kenya ni Kenya ni manenie mazi andu amekalenthi na enda bate kwenda kwikalanthi menu jeka shakwa one Ruto akinuka na ngutabia neza muswada wa Ruto kwenuka wa National Assembly nundu nduma Senate tekaze ubya tena mbunga ba
tukaseubia Nuna numbers. tukakwata numbers tukoneta cia tikemba sipo mbingi muno ila tipika zaazi kwenu charuto ona ODM yonthe kavinduka na ndo amonthe masendro Kenya monthe makakunenuke mundu memba menuke iwe mundu ake unamba simbingi Ruto neketake mwene nthevo na ngaiyevo tienda Kenya nzeo tigwa na Kenya ina ithoko ina kimena kingi vetu kikuju andu mothe na tongo imonthe ambunge na sumbe pai mundu kwete uwa enende tienda Kenya mwene nde ukwethukiwa. Asante Senator. Mheshimiwa, weyazela chakwe noke nene we wasyu na mwene mekwasyu ngewaza impeachment, is it the right time FM yana talanye maundu ala twina mola metwe kumbelete na niwo na akunye twese kwina maundu maingi maende na me opinion ya mwene nde kwanza kicha uiti kizi obwa bwanya mwene nde muno lakini uitwe ba kwa impeachment Bibilia ziti elimu kenda nyata mateno. Ujo sara ni mtu wako. Bena mwile ito mutual trust. Kuikiani katika anume ni kwa dhili. And that's why it is. That's why uko na Okay, mheshimiwa kidogo tu yakango tile nondo pandu pena ka technical issue kadogo ngale kwa ninguka kwa kwingi FM yakaniland kwa kwimwe kwa imwe twibo niwe we unambia yete mojana lozi no atalenya mathina ala twina mo maingi mugenya no gwenda kuanga wasa impeachment na kanongele kindu amwenye ni wite maiweta maaze kini diversion impeachment ine script mbandeke na no aweti wachuma wetu twaya kuba ine script mbandeke na Kenya meko bwabwa no keleko nikenda molwe ne ala maundu real issues nikenda itu tone ni impeachment anenge to yebato inene na yesu tuone na nyola wende Kenya zima nema alama meo kuna chu nema achievie tekela me kwenda baba mundu gwi ine no bo wene wese nene wiete muno kuona mutumia katika media house mutumia muku ayasia no bikie sibitali ayenda kuitwa na thia ulondo wa NHIF na mungamea ndwivo na yu wa athia kaete mbesa na mbesa umetie pa na yu unduzu umela kione ndatekomwe na ndatekola ndatika ile ingi 15 tetha tisiaiti impeachment yu nitumetwe akili zino nizumetwe maondo ne ala real kana yumetwe nizumetwe chuma ke kitena kete kwete kwete othala kiki othala twa vikaza asita coach ni hizi ati ila funding model ya university ni ya ilo betangwa kina kitio wetwa katika nomba cia maubo lakini onabai mundu wezi okay thayu cha wetwa so na ni kindu very critical chele gutha kinene lakini ni tikwetwa kinene ayete ikwetwa kinene aya andu azu kwiwa ni utuonete andu mazia na tena mona chuma kithenu mayasia na nene wiye muzumbe yasia ula waiti andu mo aumele na andu ne maumelile mahasia patengu ipe andu maitu teteze balamai na nganie de witu na teimona nganie ne witu na teimona izu ni kiuni kindu cha woriu ni tikwete kukula ni obo wa kindu wegwetwa CBC na nendo kutabia ati Erastus tina secondary school na twina primary school na you tukwenda onena siana ila si class 8 si primary school na wona niwa kana uneni wa serikali ne kana si kaleba primary school si kathi form 1 endo kutabia kila kietha kitokere ni chao titho tithende katongele take kilasi kimwe primary cha siana isu cha mwako ukite buloko senator buloko ya kwa kilasi kimwe choke neo saa isu pa ya secondary school kilasi kila kele ku form 1 ni empty keimondo nitikweta utumia resources inesa mwalimu ula elete kwetha aisomethia mwana usu form 1 nde mundu kwetha usomethia ana ni muibe tho Erastus patengu ita ile kwetha tine no bo wa impeachment lakini ngwenda kutibia kila cha ile kwetha kila kitumete twa ile kwetha tuinena ubo wa impeachment ekana numaro kitu ni choki katika utongo yulo twina wo tweka SWOT analysis
threat ila ni mpesa hivi kao gethe windu na threat hiyo ka threat ila mena yo ni monie kana enendi ni manoete ni momono na kwanza makaenda yumaende metha magenda maume na serikali niwe zundu thikie nenda kuona biondo serikali thikie utongo wa Kenya kwanza unakuneiye itinga simu na itinga yoka na makwatiana na yu ila mana kwatiana kila kindu we quality chama yu wakatatu ngilile na 18 pala tuonie munini wa Musumbi athanu kaonga mabayanza asia nye dina kuyuru nenda kutapia munini wa Musumbi eki exactly the same thing Musumbi ati etha ni wetie tinga nyendi serikali nenda na yu Musumbi akwete kwazi ati munini wako wa Musumbi ndeo manakana netete tinga ti survive tende na utongosia na yune onate nundu ne onate okwati chu kana mubeta na ilo manthanzi yasia umubeta na akaambia yambe nesinga nenda kureya mpio yambe nesinga lakini bigite bandu akona kwanza ekindu gikathai yaneza withia nikisiona bekindu kimangwenda kurepe wetero bani senator ndukone tinga tote kwenda deputy president senator ne wiya weta kino zama ndukone tinga tote kwenda deputy president wene wezi ukakulia ene magua etinga ndetikila kutha lakini ndo kulia kulu yemwe Erastus pe mundu na imaginia kana njo ni ulika serikali ela twenda pe mundu na imaginia I don't think so mukana ndebo pe mundu na imaginia ako hapo leo kesho asante mtondo yuwe ibata ko nenda kutapia yu mekalambi mundu etinga ne kwekalambi na mekala une keu kuiwa kitwa peondo zene togeta ketweta ne chaune dictatorship movement peke ila unenga alama zietwa ilo nenga alama zietwa nenda kutapia nesa ODM mekalambi paike nduweke meta kwa maseneta na MPs meta kwa kindu kimo chao kasha kwenu na nicho kuona kasha mutangia niweze UK ange utapia pekendo etinga thene etinga kuma tenezo enda serikali na yuko ya nayo nizo nienze ya opeta nusu ya serikali na hizi enda gapeta nusu ndiele na mundu iba ndiele na mundu mwe ebwiyulu na yuke thia ngendo muveta kwa yu pela hizi nundu inaambio mutelemya na buya ne wamulikira nundu ugo waguo no sibe pendu na kwa winge tone ni wa Musumbi ayasia payo ndu tona na ayaje mimi sio uhuru mimi sio Kibaki ati yule ulikuwa unatisha ni oyuti ile ba na yuti ile ba FM yuko unendo kutapia ati etinga theta andu maya one na thimea endai mukune mindo ezu na ni usume niki nundu etinga thenda yaitie ngapeta nusu ya serikali niva kwanza nyina ambao ngabandu basio nundu na ni utabizia bape kutithirwe tine na etinga ndenda kuyeyu etinga ndenda wewa yeyu etinga enda kutothengeania na Musumbi mainena pau ne nine manene moneke lakini ndikwenda wezu etinga ndukone tabeke ndukingizia yesi kutwika deputy president wa bino na june joyo wipu maseneta macho one na iki wipu mayombi macho one na nicho wonie nake munini wa Musumbi iyo aitweka ne umbanise maloya miongwele umbanite maloya niki nundu ne wonie kesi ebetugie mbunge na abetuka senate yu emiona the courtine na ne utabizia pa wewe ne thiendie courtine akenuka nundu pa yu andu aba na mbete kindu kite singa lakini pe ondonge macio mona pe ondu itinge chene kitona kueteje wo Musumbi anajambire Musumbi no anajambire tezingo Musumbi bahati wake yu ile tinga also opportunity Musumbi elo kunia senator ozi mwaka mukuli we wazi hata akamuya naku ya amuka one kwa ja wazi kindu juke kanwe nacho chale kuekanwa nacho no anajambe itetezinga we ya gumi andu akili ba lakini chale kuekanwa nacho itinga ni thene onake kamo ya nundu nenda kutabia nthimo kilungu cha mangole na thanda tu muswa mangole ya mwanza ya siati uzinza thima inza uzithima nundu niwe to naisa olikapo no ibingilitie bia nikana etiuke kime mundu ethime nundu niwe yokimambe asante mheshimiwa Apollo na utila yuwe sawa na uende na siai
expect maundu eleoni unu wa kwambililia enda kwira na FM kana ODM mamina parliamentary group meeting yo monthe makawipiwa maka impeach Gachagua na ura tukite pena high chances kana deputy president aka resign nane na kiniki points ini tumikie the reasons behind impeachment yake si na wito munene muno na ya thibaka kotini eventually aka lose wo impeach wana ke approve mpaka senate na wala wangi ubikamea ndo iza ku hold any public office nijo kitumio monde Mike Sonko popular baike vela kuitia jo kitumio waititu baba yao umanzo amwita gun ni good mobilizer lakini baike vela rona kuitia na manzo no kuitia na wakiu na so ekoni yake tithelu Gachagua ni kwasia ekane resign nikana mbodi lunu zindu zirezwe bano ona a resign bado no ziko thibaka kotini siprovewe aze ekane resign na mbodi na koti onende na kuwipa emotions ageneza no makema nikenda wise ithia ni na chance sia ku challenge mozumbe uno okay na nundu ngutavina sia eli maenda na ziara mate umwe ni bodo ngitwa kulia ni kitu nene impeachment ni bona kwa yale yes no kwithia tio priority kwa oyu lakini kwa mundu wene baza ruto ena option yako kwa wene ndina meali uni wona zwe yake ikikikwa nundu deputy president area principal assistant wa president na no ile kwithia ona akimu advice ndo advice ya president umba nono wa siasa na ndwa nimeka lana mailoko mana no mu advice behind the curtains lakini mukamba isi cha umalu kwanza kiwe kwangwa tondu ni waumisie utwika ukiavulia nguo shatu yaonge ilo nendi yavyoka kuoya anakitie kuwasen relationship yake na musumbe nenda agree itio priority kwa oyu lakini in the interest ya national unity ni become a priority na uni nyendie mwathani ndiye siasa muno ona kwanza ni munini muno na ndiye advise anybody lakini opinion yako ta mundu endi school no kuzizi ndo kwa baza Gachagua mai resign uni aka kuniwa kura na mbunge bewa maana tu enuke na senate aka di bado is succeed opposition mekulie mekulia le bwana manzo inati ya South Africa muno na we chama kithethiana andu maingi lakini kinena ukithe nenga ne voice of reason kitwa economic freedom fighters EFF ile tongwezwe ya ile tongwezwe ni Julius Malema ukethia mwe voice of reason ona mwe nini yuba ni boto na kwambia ugain confidence ya public manzo anena yakani mino kile tafadhali manzo anena ukia mama ndika usune party leader wa chama cha Wiper yubu no wambia au kwata natural supporters ono ku strain muno magazi ya mundu erete ya mwenende lakini ila mwa withdraw game monene ya na mujambe ya udefend Gachagua nundu mwe katika backyard yake mwe ya mwa lose focus na mwali katika that euphoria nito no mukua nendo ya kamba ni mubea twende na kwenda na atuikwara na tukeza unene ya utaminire yes utaminire you no yendo mina kabisa na midnight by then yabika na kwa mituki pena kindu kikwisa ombola na nini weti yetu yofe anaje kuzo kenene nicho tu minacho Senator Manzo twende tu imwe ndatika ona ile nimbinge muno President William Ruto kukemea kana kwenda kuoneka hivyo tena some of the bids si propose to ni andu mecha amane cha UDA nenga lekano ya muswada wa Senator wa Nandi ni munyanya umekala yemwe Senate Cherargei wa kuendekethia miaka umwe 5 etoya mwanza ya presidential term limit ni wa chama cha UDA chaliana na keu president nginya mwene aliana na keu nitukie muswada yo wa mongatana wa makanisa
gewasia regulation with religious organizations bill 2024 kana 2023 muswadozu president umonde ni waukinange ande asia makanisa ene me regulate na serikali ni kuheshimu freedom ya worship in this country. Senator, unaona maondo amaende nyumbani kambini ya Kenya Kwanza president andumake kunena ki my proposed bids ende na akailiana nacho nenda kwasia kwa mituke kabisa na bauta nange kiuni jende ka muno nondo mona Ruto toto na uita mumo ko uwa sabanyu lakini moya onsuno na leilo senate nondo katiba ka Kenya kaite kindu kya muthemba tosu no kienda referendum kuba yundo kinene wa ni senate kana national assembly cha ilita ndo referendum kila kingi musumbi Ruto timondo munini siasa ni na ni mundu we mawe maingi muno make siasa no sisi ya kalata ka ne kasa ne tiundu na banga na nenge tuinena na Raila na kendali ke serikalini ni watu tabisia neza alikete akamina nayo nundu imeteke lilike no ronya kala kange ukumili onageti mundu muchache siasa kwa uambe umanayu muswado na etetwe ni mugatana waumanite na report ya Shakahola Patrick Kayu na yuwa umani report sasa ugwa pasa ugwa muswada na musumbine waweze na niweze anduma Shakahola muno nundu na niweze kila chande Shakahola nundu payundo kendo kiende ya Kenya jamu embozu intelligence test ineta motivate na kondo ube bandu babetanie na yu bana inanzia ya kwenda kurekebisha na basi wakati pamanga niza yune muene waza kicha Shakahola aye kweno basio wako baila lakini afyo kazi na choke hiki na tiwe ni makanisa na choye lakini sia leno itutenie na sia lengolo yono imwe ku regulate ndini na ndo weza regulate ngai wa regulate ngai Biblia ni andiketo ukama mana kwa matunda mo ainge makabo sia ndo nesito yakwa ende mudana mo minukile ngame andi mesi na ngeme cheka na bala matumia isito ya Yesu kuposiana kowe awa Biblia no yandikete ndo waleta uzima na baimu yao yoluambi weza ndo wezi yolua mwa wangai yuko unacho kiecha ODM mimi na Senator kani mine yuba Raila ni wikete hesabu na nengwete kilakana peno wezekano wa ando ama mbekumwa kashangwa mbekumwa na peno wezekano ya bunge yo mbeka kuna kula kashangwa eno eje munga mawitu wa Senator Taiti wa wipe out Taiti ati okashagwa ndano kumya kashagwa kumya musumbe na gara ile sio kwa wewe ambao tetheza kazi yako enuke na yote thia isirikali ndio ungameja ya Ruto ora ila atende vitu president na agaitwe kanda vitu president ayumba ni alando mayete muswada ingi ula Ruto enuke na nweze yuende vitu president Ruto enuka na gunuo tuka musumbe na kuwa tuka musumbe na kuima na kalata kuudhata wose deputy unge kwa wewe dinga no koneta mazabu Raila kete zabu sio no na tie zabu ya wendo na tie zabu ya teikola kwe Ruto ni zabu ya umenducha anondo ma mweteke dilalike akabo nondo bedu kana wamo mine ya bondo kindu keilio na nenge ni mameyete iye ni mamekuliye kabyo kabyo koneka akama thinzondo mekwenda kufit keu kitangi wanondo mwana ne ona Ruto no tona iko ndamina Senator mazabu kwa tu kayumegwa na muswara ne wathala ndo muswara no wa musimbe lakini etie thanu mumina kwa tu kamu kwa tu ko kutu kai kutukaune nokubekela musumbe ununena etangie akasha wake itangie ambe na temi na yumbe na kenda mamesi akili yo makaka gwe kakimata Asante sisi Senator account ya Makueni Dani Gitonga Mazo FM tuthio utumine twikwa ni kwatia ni wizineza ni tikala na ninye nambe yondosu na ni tikala ndi na gunesa na muzumbe akethe emwe ni woto no mina kindu chuo ne kwacha ona ile thamini yo monde ugwene wambe isi esinga lakini ne yo musaanisia wano no moni ina na media kumele zinga yo nambe
Yo kwete kwizilie ndi isakwiri ngwete kwikanesa isakwiri ni nani utabija baya. Umunde kanisa ni milimani yesi netele speech yake ni amukia kwa chacha ni mosializi kana. No kunguza anything to do with that. No. Ekindu kinu mamie niki umuchenga. Na yu akakwato kana taimake maka mutayoneza mamwea asieke nduke ya kanona cho na patoneka uthie kaiselanzi Yesu nundu be wasio mwanene muno nundu ona kunotona kwasi utongo namba ya keli munini wa Musumbi uwewa mweshima ba weta yu nake akasisi akona nake Musumbi nunthini cie muno yo zundu weka une kwa chesa ile anusu alendeka balwa ori sai ukethe yunda mutungia ndatungiwa ni Musumbi ndo ziandika balwa ori sai ni Musumbi ukeka akeke tingo straight na ni utabia formula ezi ukwigwa nayo tinga kwenda utumelezo utwika Musumbi na ni utabizia pa masaa kwazo niwezi ekangu utabie atongo imaituma siasa kama makule na negwo siasa sikuna ezabu fulani ya muminano ya dhati yani pa dhati ni savana pa kuna ezabu ya muminano na kwa ateo no sio kethia tandi mute osua utati ni wami no metuke mona ngako nundu nite kwete kusizia undula utaile ko thatu siaitie na bato wandaka twele utunga metho mondo twele ko thatu siaitie tambi ni na mobea nundu aene ndi kwithwa atu inamo na musie panels mini mutongo ipanels maito na ni mobea yu undula ngwenda kwasia nikana wa mweso undu usu kwiwa mweshimiwa athikala aiweta wa kamba kwitha tutekula pena kimako jeninzi kwetha siumela kwa wingi sele kwetha sikula na nozie isie peke ndo utana tukule nende seise kebaso toni ikimwa na ibela kebaso ya itoni ikimwa na ibela we kima waneke nendo public participation the mobilize to ni ODM na yu ela okuka pau nukoza nguma yaja nukoza nguma ya ODM na yu awaza ngumesu ODM nimekwambia kwetha mate kuoneka nundu nimo upinzani umekiata mamwe ye nguma yitu ya upinzani ne yitu na teyo kwendabo ndatie kana ni muthugu na nenda kwasia kana jenizi wani woni kepe kila kimwana kita wakasi mano kina nyaka sina ne no ni jana mwana kinene kiu kikwata nenda okya ndukone kimwana juta kitetha chosero ikambia kwikwata nundu ODM nimese ukuna siasa na nemasu ukwigwa makunete siasa simulegeta Musumbi mono na wendiese kana nokuma ende akamana ayakana na ODM na yowe kabaza nyaka kwanika uzuwa ngaya bingwa manonge eveana tukoetheana ngaya mwanyo asante sana mheshimiwa tumine na tumina ne kule tengewesi ya bids zikusponsor ni anduma UDA president kulea nasio kana sie ni mubea katika mbunge senate na assembly kuya mashinani kwithia na bills tofauti pele zile sponsor ni serikali kaza sponsor ni party ingegea i private motion individual ya individual motion ukia manzo ta senator noete motion yake oundu senator Kiyo wetie bill ya ndengo kuregularize ndengo nasie nasie senator emeno thazi wa kwete yo nozutiwe munga mwachama kingi no kwithia na ndikwenda kwanza kiu no kwithia kija term extension kineo strategy ya kwa mbothi manzeve medukizio ndo Kenya mekwasia na president ni muhimu na mwendo yale Ruto timu ndo na likazi ya thani oyiyo kana eso aligile 92 Umo University mambie na YK 92 na 97 ya balo jamu ndo wise strong man wa moi Chisire the rest in history ithani ukimanga mabia no ukimanga na mabia katika opposition ya kanu na kunyanda kila bantu bonze na ndagwa ngo nako TI kiki kwa ba kana kindu kwa kieni na utabyale ajone abaza muno na silence yake pe kule communicate Uganda kama kuminana na
opponent yu wa ona kava enemy kuthukuma na enemy kwi better than kuthukuma na pretender mundu kukuya yu akashagwa mundi apologize chau kitawe makosa onaika kashagwa kitagwa extendela olive branch kula kwi president onekano mari reconcile nelogwe mokwata signal kuicha make one decision ekani resign nye ngere kula kuyanda makwa ndiko na hii resign sawa baidina nazi yei is no possible scenario no possible two option yo yei uno jine uno wotso medo ne mama uzumbi ndano ne wotso medo ne mama uzumbi ekani resign Elias waya nani makabo andu mami ndano maboya ameyale ile tukone wotso medo ne mama uzumbi undu twende na uboya tuone wotso medo ne mama uzumbi ku gasha kuona ndano signal definitely ndete kila kwasia of course no emotions ya MPs ma central maingi manasa ende maka withdraw but numbers zi ulumuno ukidho nazima ka withdraw kila ku that vibe iwemeka bado yo above that na kazi hii ekayuni ngerete kesi yakola kuyene ndi ngatelenju president 2027 ya company mubea na kuonde kula twitene na kola nyawendo mando matuje mekwira na umbano wambai ni wa moyo kuthio nakwa nundu baudu ya nene zindu cia mbai nela tuku kabano tu pai mundu kubwa mukamba tukita kwita reason together nikala tuzie pana tu no kila nipa ni wa moyo nina mukamba musumbe onateka kingi ukivya lazima tukanena ukikamba lakini no uzumbe no kwenda strategy no kwenda andu kuthwana no wakomana na mundu witwa Paul Maluki na Paul Maluki ungi ndukamuona ta mumaitha umuone tahaze tu kamyeta bakube naku ika advice onevya no mundu yang no rukile bana ngaina thi meandu maitu na twakomana ingi until further notice twesokoma ingi meza kwa kwani ngwitera nguto ya mako mawot asante sana tutana amina yes no interesting na ndiye sika ndiko open discussion Jonathan Mbuva what if SKM Stephen Kalonzo Musyoka akuwe kwa hiyo matrix ya kudeputize Ruto. Hii ni Kenya bwana na akatheka muno. Pena possibility. Yetekela. Pena possibility. Nikalele na mena possibility numbers hii ni muno hizi. Yedete hapo. Aitoto yetekela. Sawa. Akazi ukalele la hiyo. Okay, ukelo kukulia hii. Okay, kilo kukulia. Nendo kutapia katika siasa. Paiki nethete paiki ndo possible. Ona zena taelea mana. Paiki ndo makite possible. Ile ndio kwa zero tutakuwa kesho na kesho kutwa na mutondo na mutondoko. Njoo. Sawa. Mai siasa na wewe siasa never say never. Wewe ngongolile nige nato imina. Niki mheshimiwa Kalonzo ndiye ndamboka ya Sweden. Kabina kama ondwana mama ende. Na mazi. Ile kinike ndona bangite, nikija bangite tene. Na kuma Sweden niwe bantu bangiwe ndiye bena bata muno. Nogwiwa. Tio siasa. Runo syoka ochumwana. Nogwiwa yu veme kuona yu mheshimiwa Kalonzo ndiye okay kike thelile maybe itinga ngale kwengi mayo kuna maundu kimwe kingi jageli pe ndo meo koma ne anake kuyanza mamwelesie hii ndioni wa FM mamwelesie hii ki itinge kweti uno kwithate okiele mamwelesie mamwe tikweti ki na woni witu wepinda yugite niguo kuhutu kwate kwa unekagwo niwona indamboka pia tindamboka ndio mutongo wa muthemba baba we avemwe wakwa atia correct mutongo yuzi ndio maluka ao uma na ndelimu au maluka da vaitu mindito muno haya agamba tiyo mwewa umanya ndamboka imusiko na wane ateti mama the imbo ingeziendeyo ba sponsor no mveinge ala haya ngamba ni representative ndio mara zondala jino na baagwe wala ila bathukanisia baya bondo ingi twibatu tumetho twenda kwikiwa tiki ngakoma nao bai kombene tuona wima wa mwe tukakona maundu ati muvya muno ndo akuka tongo ye mwanyonge wabingwe kama kawaida tukaendea kila mundu umunthe meza kwa onolota gua ologwa ato ini umunthe akona ma amazania kwa uzuete gwegwito getwitwa asiama kana ndi mheshimiwa niweze kithiomo kiu aende muvya kwa gwe wasese kumbe ya siasa kuma mwambio na wethukiesya mutongo FM ni asante sana nini se ndenda mukwaza amwe nondo wako lyo soma SMS cionthe ndine mina chuji nicho chagwo kugetha ndina asoma utumani wako
eto muno na anena na YouTube ndinasoma ni eto I think ni Andrew nona nena na yewe ndiye ziondo waweta ainondo ndinasoma SMS yake umundi SMS zembingi na ni asante sana nondo wakuituma tukaende wachu maukite mashabiki lato kama niyo kuometane mwambia rasa zengo na asimu na kwa miaka 3 ni ndinezi yolikana ni muvya mono ne zilazi mbingi kwi mashabiki lamele awa kila kithakende ni asante ende ndanolwa ni asante muno kwa kativoi na igundia Chaume Boys Band yote nage kwambata na mbeye we kwikombea siasa mena ukendozi wake eto akasubu Cynthia maiko makwe kombea siasa na ine senda wanozi ayetie asante sana kativoi iyo tokonia zendo naza iyo tokeo ko by the way kwambata ela ndo nazisi asemba YouTube ya Mutongo TV wone ndo ndawa kinara wambenga yovete neza akona wathi neza ba Mutongo TV na Mutongo FM na mashabiki onde lamusese kumbea siasa alatuize nena alatutesene alatukomana alatukomania alutakomana ni muvya muno nondo akosia yesia kuma Kenya na ndesi anza muvya mwanya kwa Benjamin Mwaka nondo watuma initiative ya kumbea siasa vilingi ni wamba uvo muvya kwa Sam Mbenge mundi cameraman hata wa Sam Mbenge ne mona oyo bao mwaza mukube wathio kaba waikishaga na mabisa ne wa makwata nesa mona we maundu ange ndeweta umundi na inde director umundi kwena changes umundi ndo kwena changes mbingi director ne mundu wetu wa Kevin Mwasia asante sana wa TV ne ago na maundu nesa kabisa ngale kwa radio tu nao Samu Maunda aigitheka na Mutongo FM ne mwakwata unaenda nyawe ya kuombea siasa na indi ula waikithia stream live stream hizo kuona nesa ya YouTube na Facebook eto Joseph Kitheka mwene mavevye Facebook unaona kwiyeta mwene mavevye tize mavevye ni yake yonde kana betha abaili hata mavevye ba masako na indi graphics takithio uba ina changes ni wini ndunge ulawa ikithia maundu me sawa na kwa neto Erastus Kithugu anzomo neto Amina twithia wachu maukite twekiwaji indi wakatatu People's Corner Mutongo apa ya mutandao wa X @Mutongo TVKE @Erastus Kithugu @Mr_Mwema twithia nebusa ile nginya saina tunenanie maundu amaende mutandao wa X People's Corner kwa oyu tiwanesa